Tātou tumai mua pe i le tua le vi inga mar whawhtai o walo nā lofa maro nā ngare lei o mawhai ei o nā ulia mai e i tātou o le nei tu aso. Po le nei tu la fiafi mo le tātou porkalame e Filifilia o e le tua. Whawhelo atu tupu mai o le atanu walo ma whanau o mawhai o le mafuta mai o ma paanga masani o le sifa whunga o le tai a whau ai maise paanga masani o le Filifilia o e le tua. Whawhtai le tua le lofa maranga le lei wa mo fai ai o na tātou na whatalofa ma whawhasanga ia ma tātou wheloa i lunga o le ala leo o le sifa whonga o le tai au fau. E whawheloa atu ai le pa ia malmamaru o mwhai o na maua mai o tātou whasana launga lunga le sami ea ma le lawil ele ia po a inga foi po ngā luenga ia po whelava o anga luenga matiuti o lo o tō whawhenga i male nei tūla afi afi. O le alofa mareanga le leo le tua e tō mau pia lava mo i tātou i le aso ma le aso. Tātou te sapaia ma vi ia pea a wai tū mau lava o ia e whaavavau. Whaavavau lava mo i tātou. Whatalofa atu tua whine ia fia. Whaafatai lava fia le mafuta mai. Thank you. Thank you, sis. Whaafatai le mafuta mai. Fui fui. O tau le alo. Ia. Whaafatai lava le whatas mai le tātou Manuia Manuia le tua Nathan Levy. Malo lava pastor lo fatu talofa from Sydney, Australia. God bless you and your team. Seki musika, love your music. And seki show ya malo whawhtai tele lava ya malo lava le mafuta mai puava arifosio whawhtai lava le sis malo le mafuta mai o le tato porkalame pe ona lau si le fia ia fiafi was for radio umalava e Filifilia o e le tua a ave le tato taulanga i le tua ma le loto ato o toa ma le nganga ato o toa e tau nuu lea i le Manuia e i taimi o le olanga e tupu mai o whalave lave whafusei. E fwoi taimi o reo langa i le mawhai e i tātou o na alo ese mai ai i whaalawe lawe e te tupu mai. A o le alofa mareanga le lei pe lava o le tua. E tū mau pe lava lea i a te i tātou i ase o malava o le ne yola. Aua ne ingalo i a te i tātou. Na Filifilia e i tātou i le tua. E na ia tātou whaataunu wina ma whaawa wina. Le ngādu wenga o na whina ngalo. I le tala ina o le tala le lei e a Yesu. Ai le ngata fo i lea, ia wha masani ma wha awo le tasi i le tasi. Ma au mai e i te tonu o le mafutanga e vi i ai le tua i lona malo e mamalu. I le lofa mareanga le lei o le tua ma whai o na tātou whairoa i le neitu la fiafi ia vi ia pe lava o la na fio e pei ona masani ai. Ia raki whane ali, tālo whane mafuta mai, tālo wha maloso fu Manuia lawa fionga, wha Manuia atu le tue tiuti o lo toi le neia fiafi. Ia mahalo whawhatai tele lava, ia Sydney, Australia, tālo whai, ia whawhatai tele lava. Ia whawhatai arisana, maloso fu mau lawa fionga wha Otara, ia wha Manuia le tua ia te o tau umalava male ainga, whawhatai le mafuta mai, lu isa wha mausili, malo sister, ia, whawhtai lava i avi i lava oilo mātou tua, tupu, mānei el pese tālofa pastor Fagalilo, Samuelu Alopopo tuava o Matafeo, ana fionga whaatonu ai titu le epa whawhitai su a mālo le on sai. Whawhitai tele lava, ia whatalofa tuwe lau sunga pastor Samuelu Alopopo tuava o Matafeo, ka ki leo ngi ngoa a. Manuia porkalame, ia malo uso, tālo whai se uso, tamauli, ia tālo whai pastor, ia malo lava, whapear whatonu, tu le epa whawhitai sua, malo so i fua, Manuia le aso, ia wha Manuia atu le tu e ateo uso, whawhitai lava le langolango sua le tātou porkalame le neitu la fiafi. Ia o lunga o le YouTube, Facebook, ia po whea lava o lo e maua meire nei whaasana launga, ia whawhera ia te oe i le swafa manu malo o Yesu ke riso lo tātou li i maro tātou whaola. A o le taimire nei, ia pei lava o na masani e le tātou pokalame, ia o le awa vai i le pese. Ua saunia mo i tātou, ia o na toe whaawa wina i le tātou pokalame, pei o na masani ai, usimai ala whaafonga. Samoa, Alomaya. Vitna na siba iluma ole tua
Se ale metele se mai o Yesu le aufia poto mai tato si ile fa fetai mu le vina ya Yesu lo tato matai awa o ya ua mapuai le fata sinale nei ua pai tato fia ya Yesu wa fata simai wafatili mama ese mai la usiba le matango fie lato wafa olaina wasuia nei ole olana uasiba nei faale ananga wa ofia fia Yesu ilana faolatana wa ofia fia Yesu ilana faolatana Tamo fia la faolatana Yesu Siba Maya ese mai la usiba le matamo fie lato wafa olaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faale anganga wa ofia fia Yesu ilana faolatana Yesu ilana faolatana Mama ese mai la usiba le matango fie lato wafa olaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faale anganga wa ofia fia Yesu ilana faolatana Fatili mama ese mai la usiba le matamo fie lato wafa olaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faale anganga wa ofia fia Yesu ilana faolatana fia Yesu ilana faolatana wa ofia fia Yesu ilana faolatana
Ia whaftai matango fia upo le pese sao tātou na whanango longo iai moni lava. E teimi tātou se siva i laro langi, a o teimi li uai o tātou loto manganga e a vea mawhanau o le tua. Ona tātou se siva lea whale nganga po wa siva mo le tua. E manaia upo le pese, e au ngafo i le se tue whafangu mai ai i tātou mari taimi o leo langa sao tātou na iai, e whai lea mawha mana tunga, o le mea sao tātou o naola polonga ai. Ai whai e Jesu le ala le lei, tātou te ola ai i le fia ma le Manuia i a teia. O le nei o langa, e le whaingo fie, e iai o na lavisa, e iai fo i o na tapu, e iai fo i o me lema whai i tātou o na sa ona whai i le nei o langa. O nolo o tātou wola i te tonu o le lalo langi, o lo o iai o tū la whono whaavai e pui iai o le tangata. A le ngata fo i lea, e pui iai ma whaalele ai a tili le ai a ta tau a le tangata. E pe o le tasine o le aso whaano noa i le nei a tunu o Amerika. I le mafu ango le nei tala ona ua maea o le whaamasinonga sa whaia i le stete o Minnesota. O le nei whamasinonga sa a fia ai o se tamaita i pālangi. O ia sa leo, na manua ai o se tamaititi Afrika Amerika, mai uai i na oti o le tamaititi to tonu o le taavale. I te tonu lavo rea ia inga tu sai ma le whasalanga malona se e te tau o na valu tausanga i te tonu o le whale pui e au noa ma le palola. O le afiafi po le awauli o le so, sa lawina ai e tamaitai o le whaamasino e ngo i a Kim, o ia o le Asia, na ia whaia o le whaai unga o le nei whaamasinonga, e au noa ma le toi vaai i vaenga i lua o le nei whaamasinonga pei o nā wili ili e te tonu o le whaamasin tele. O le vaenga mua na mai taulio i le nei whaamasinonga i le so, ua toi au mai i le teimi samalingi ai loi mata o le tamaitai i leo, ua toe sala mo i lana whao o lima na oti ai o le tamaititi Afrika Amerika. A o te tonu o le ia inga te tonu o le tūla whono, na ia i lo le lei lava o le tamaititi sa le ai o se whana. Ai na ia whaataunu wina pia lava i le whana o le wila, nei u lava i nā whaina ai o wa, i u lava i nā whaina ai le wawo tino o se tamaititi, ia ma whaina ai marona whatu, malavea ai o ia. O le neila la wina whamasinonga, pēla ua tele fo'i o mea ua te tupu le nei atu ma mea ua amata o le ato i te tupu fo'i, a o mea ua uma o na whaatua na ai e awa nei to i te tupu. O le whamasinonga le nei sa to tele tangata na mai mo i ai ma mata i le la wina o le nei whaaiunga. Ua mā tele le aru al whaamasino i le tu o le na tupu ai le whaalave, ai ua le va ai i le ainga i le tangi au e ma le latou tangi, e whaasanga tau i le leo na oti ai o le tamaititi. Whe mai upu ia le tamaitai whaamasino o le Asia o ia na whaia whaamasinonga whapea, ua ia langona leo o tia o le loto o le tamaitai leo. Very sincere. And also, she was very sorry for what she had done. E peo upu na lena na tau mo moli ai le whatauina o lana whaaiunga. E leo o le valu tausanga ua tuli ai o lana whaasalanga. Ai ua tuli i le lua tausanga i le wharepui tele. A toa i mare sala i le tino le tupu e le tupe e le tala whengai e tusai marana soli tu la whono. E peila o le vaenga le na. Ua toe langa mai ai lunga e le to o telo tangata. Le mai lava le te tono o Amerika o le whaai longa tangata ma le whaai longa lanu. O le ato e tupu mai fo i manesi o tala ua whaapea ua toe sauni uni le stetere nei ina ia pui o tangata Asia. O le whatua o manei atu lava o na tau whaafi le mū. Le mea lava lea o le whasia o tangata Asia. O ko lea o Saina, so tangata lava
Asia e fasi e le atonu o le nei. A le pe o tui langa mai lunga e le wha amasino le nei e winga i lana ia foi wha ai ungo le wha amasinonga. O pe ua ve foi nā maala e au ngāo na tatu tala no i le nei tu la fiafi. Ona o le ato te tupu mai foi mea sa wa oma ona wha teu wina a ua tui a mata foi. Ona tui leanga i foi le a mio le to telo tangata. Ma fua mai o le nei tu whape nei i le mori mau arwa tono whare wha amasino. Ole lewa ai te toa o le e whaia le wha ai unga. E winga i vaenga e lua i le mafua anga o le oti o le tamaititi. Ma le mafua anga na sao mai ai leo e wha sao ina o lana soli tu la fono. O le whainga tāla o le mata upu lea, ono o le oti le tamaititi, ai ola le leo. E whainga tā tele le mata upu, e le toi mawhai ana toi fo i le tamaititi lea ilona ainga, ai mawhai o na alu le leo ilona ainga. A tātou wa ai le ngana wha kerisiano, e mawhai na tātou wha mangalo, ai le mawhai e tātou o na wha angalo ina. Ona o tangata na fōa i mai e le atua e a te i tātou, o mea alofa. O le mea alofa le nei tamaititi sa au mai e le atua e taui ai le alofa wha amatua o le atua i nei mātua ai ua ave ese mai talu ai le lava o le whautauta. Ai o le telefo i o mea o le tutupu ai e le o leo na uma, o le to o tele o leo e le lava lo lato malosi i le teimi tutupu ai o whaanave. Le winga o le whaamatalanga, e vave o na oso le leo i le whana, ai muli tali mawhai o le fesili. Ua mua o na whaatino o lo na ita i le pulu, ai ngalo i a te ia, e te tau pe lava, o na iai le 5 se furu i ata e tau whono, le 2.5 i puipuinga, se furu ma le 5 i le tu whatasinga, ma le whasa vali i whafo tangata, ma le 5 mita, o le whaata oto le tangata i le awala. Le winga le nā e pu'e i la tauma ma handcuff le tangata pe awha pea e mana a mia e la tau le puipuinga o i la tau. Ai leo umai a fia i le nei mata upu. Lea fwena tātou mori maua i le so i le nei mata upu. Sa toi lu i ina lava i le a inga le wha amsino e winga lava i le nei mata upu. Ai o le tali pe lava lea le whaamasino ona ua maea ona ia whaia o le whaaiunga. E moni e ti ngāma ona. E whaapena fo ila ngona i te tonu o lo o iai le nei ainga. Tangi le tina, tangi le tamaa. A ua le eio se mea mawhai. Ua le tau ia le tau ti ngā ma le whaasalanga e anga tonu lava i le na whaia o le solitu la fono. Fe maila le tō tēlo le Filifilia nisi o i lātou o e o loo. Sorry, let me take that back. Let me choose my words very careful. Le au whātua. Fe mai, e mawhai ei lava ona whaamangaloina le ang sala. E te tau ona whaamā o le sala. E moni ma whaamaoni le manatu. Ai ona o le lau e ele lava ia maona tu la fono. Ua uma ona pāsia e le tō tele lava o tangata. O le whaasalanga le ta tau ma le nei sala. I le ale winga. Ona fu o le pālota le tō tero tangata. O le tangata o le na pālota ia tau lia ma whaatau waina le sala o le tangata lea. E ta tau o na muli ta ia pea i lalo o le tūla fono mai inga. E pei o na pāsia i pālota Amerika i ta i whao tau sanga. Ao le nei. Ua tupu mai o le whaai unga. Fe mai tō telo tangata pe ua ngona ai lo lātou lea mana ia e le whaamasinonga o le lātou ai a te tau sa tuu te tonu ina ia pui ai a inga ma te tonu o nuu mai tu malo. E whatalo whati le uso tamauli malo la uso Sister Luisa talo whai ia 12:30 ia talo whai ia ma mau lava si o tonu. Ya fatalo fatu foi se usa Rupena Matafeo, malo brother, ya fatai lava le mafuta mai Samoa. Ya vi ia le tuodo na lofa marona lei.
O le tula fono le tātou te tala no iai. E pui mai ai o le malo, po o le tu malo, i le toi kauna suit mai ale a inga i tonu e tupu ma le whitawi o le whaai unga whaia. O lesi mele tau whanango longo atu iai. Pe wa nofo lava le wha masino lea, ma pule lava ia i le whainga o lana whaai unga. Moni, o lana potu wha masino. Ai olo o iai vaenga wa umona wha ta atia o le tula fono, e ta tau o na wha vae iai le whaai unga, ona o le ola o le tangata woti, ma le ola o le tangata na oti ai o le woti. Le ala le na, e manei ele tato vaai ia pa leni fo iai le vaai i le whatau wino le nei whaasalanga. Ma le nei ruling today, e lana ele mawhaia i tato ona toe te au sa ili atu iai, ona ua whai mai le wha amsino, o le unga lava le te tonu o le se tete atoa, i le a ai mali tu malo o Minnesota. Ai a tātou sa vali la e su e lalo le lato tu la fono o le ti tu fua, fast ma le lima luas fu mai fitu. E toru vaenga o le tu la fono. Ai peise a i, sa fai lava ia i lunga lava o lona mautinoa, o lau lava le ruling, e le a fia iai i te tonu ma le tele o tu la fono. Whainga tāna mta upu nei peona o tāua, ona ua oti iai le tamaititi. Ai whaingo fia lai le tu o leo le mata upu le nei, ona o leo walua tau sanga ua sala ai le leo lea. E iai foi la mare vaenga e whapea, o lo o iai mare tūlanga, e te tau ona to i fo iai o ia lea, pe a uma o le lua tau sanga, e to i tau tua i le ngā ruenga wha leo tamaitai, i to tonu lava o le sitete o Minnesota. Awa vai e tātou i whamasinonga re nei, le ala le na e pe o ti ngā ine tangata Amerika i le whaai unga le nei. Ai sa te tau pe lava o na whaia le lei e le whamasino i le tu e tala whia ngai. Mai a inga whaavai ta oto le tu la whano. Pēlea o le mata upule wa amata nā ali mai te tonu i Amerika le nei taimi, ia wa amata foi ona whea veai, o tala i lunga o penga ta whailangi, o le ato e la ngā fo i lunga le whasia o ta ngata Asia. Taru ai, le wha masino fo i lea marse se o le whae unga ua whai le mata upule nei. Ai tātou te nofo tāpua i pe lava i le tua. Ina ia ave eseo nei mafau faunga mai tangata. A ia mawhai o na sava vali whātasi se sava linga o le while mu. O lesi mata upu se whai loa pe lava i le tātou porkalame le netu la fiafi. Ia, ua tele fo i mata upu tupu mai po talatua nafi. Sa iai lunga o le au penga to whailangi po TV whalawi loa Amerika. O le tamaititi pālangi sa fufusu ma le tamaititi Amerika. Taunu uatula i o palalangi, ia, o leo uma le vaenga nei e to tolu taunu. O na ave leo le tamaititi lea Amerika, ua handcuff whanofo, ma so na whaia i lato, ai whasa o loto le nofo o le tamaititi pālangi. Ua telefo i la fisili ua hae mai fo i la lema tā upu. E pēna whaia tueri tātou Port Kalame. E ao ngā fo i le whaasoa tuai. Le tā ua o le ola o le tangata. Le tā ua o le mea alo fasilia le atua i te tonu o tātou ainga. Tātou te langona umalava le tīnā ma le whanua noa le alofa. Pea tātou wa ai atu e le tala whea ngai o le whainga o tamaiti mo tangata e to tonu so o se atu nu lava. Ai ono le mai lava ma le wha mai e a fua mai te tonu o le angsala. O le ala se ngā duenga i Filifilia o e le Atua e mawhai o na tātou whai ele nei mata upu. Tasi lava le tali. Tātou walo lo whaatu i tangata tātou te whilo a i atu i ai. Awane i tupu ai a te tātou se whaatupu whaalawe lave. A ia tupu ia te tātou lea nganga whapea o ua tangata Filifilia e le Atua te nofo ma o whanau le lalo langi le nei. Ina ia,
mawhai o na susulu atu lo na mana malama i lea i tu ma lea i tu. O vaenga umalo te tupu te tono le nei atu nuu, e moni. Tele i o le au whaitau. Tele fo i la tu e vava ai mai te tono le nei atu nuu. A tātou wa ai fo i le tō tele o whaalawe lawe o te tupu te tono o se tātou tunu o Amerika. E tele lava i tangata lanu, ia ma tangata papae. A o oe o le na Filifilia i le atua. Tātou whaia o se ngāluenga se i tau sui mai ai le vevela o le la i to tonu o le nei atunu. A o iai le tō telo tameiti a wa onga o to pulanga talavou wa a fiaro la tō soifua i le nei mea o le fasi i a matangata fo i lava se te rolo ngutu maleafi. Tātou whaia se ngāluenga. Ina ia tau le lei ai le atua i le lofa maleanga le lei. Divine grace of God. When it comes to us, we have to choose which one is which. Love. We have to be patient with ourselves. Sometimes we go ahead way before our heads. We think this is the right way to go. Sometimes we think ahead. Our action is way behind us. Actions and our thinking, it has to go together. Na o sina fautuanga lava. Ai aua le pole, olo o whaatasi le atua. Fe mai Yesu, aua le pole, aua le atua tu vale eilu loto. Olo o iai le atua olo ia whaatonu tonu o mea umalava. E tu sai moro tātou ne yola. Ia wha talo whatu talo whai a sesa leota. Ia siwa ana, watching from Wellington, New Zealand. God bless you, Father. Tele lava reo pena Matafeo, tara face uso. I love you, brother. I have so much respect for you. Same here. And very proud of you. And so do I. God bless you so. Fear, talo fai, ya ole justified action, ale leo, ya sa ole le. Exactly. That's the spirit that everybody received today. Yeah, that was the spirit. Ya Father, tele Susana. Amen. Ia whawhataitele le mafuta mai. Ia malo lava le whatasimai li tato po kalame le netu la fiafi. Ai se i tās tato pese. Whaangai o i eo tato tina ua a umi whare nofo. Ia ele tuilunga. Ia peo a mata na sauli tamo fo i leo i wā. Taimila le nei ia usi mai ala tō whaafonga. O le pese ua saunia mo i tato le netu la. Simana whaafong Samoa. Manuia,
Ia, whawhitai lava, malo le mafuta mai tato pokalame nei tu la fiafi. Ia o le manai ar Filifilia sa tua fine le o fia a. Whamai Filifilia, le manatu o fia a pastor. E eise ese senga o le social justice. Ma le biblical justice. Manai ar Filifilia a. E ile se senga o vainga ni e lua a. O le social justice, o le paule po le whatamala po le angasala lava le patino o le tangata. E le whaamasinonga le tangata. A o le tūra le biblical justice, o le mamla mai tātou o le atua, o lo iai le whaamasinonga tonu lea. Lona winga la vai e tātou i le vaenga umanei, o le whaamasinonga wha le tuspa ia, o le atua lava e atoa iai le tūra le biblical justice. Ai atu vai tātou le social justice, longi e atangia mai ai le tūlanga fōre le pei o le whatupu manatu, pe o le philosopher, o la tō i e whatupu al tilo manatu whama ite, pe e tau sa ili i la tō. O le mana i o mta upulea, o na te le i o rea o ngā o le social justice, ma le biblical justice. Be a o whaatasi le leila, wa ona ili teime tu mai e le atua e le tangata, e whamasinonga na te whaia. E whatanu o e tangata. E tu sai mai a inga whaavaya i te tonu o le lau ele. Tātou te vai e le telo social justice, i le amese le teime le sa iai Jesu, tātou te vai fo le teime sa iai i Roma, pe a tātou vai i tangata Israelu. Tele i o popo ngāwhainga tā o na iai. Ai peila o vaenga na ele e se senga lava le na ia e tātou te vai e le social justice ma le biblical justice. Ia o le atua lava, o le whamasino o le moni lava ia. Ai ai vaenga fo i e whamasino i e le tangata pe o le whamasinonga le nei. E le vaenga e whamasino i e le atua tangata. But at the end of the day, o le atua lava le whamasino sili i mea lava. Ia manea manatu ses, malo, whawhitai tele lava le whatasi mai tatou porkalame. O le, ia lesi vaenga leo le Filifilia ma le au ngā o le tatou ola le nei lalo langi. E mawhai e i tatou ona tatou vaai i le atua malona whirangalo. Po o whea o lo o whata otoa i le atua fatu ua ia lulu wina mo i tātou mai le soifuanga tātou tele i whānana mai. Au tātou wa ai i le tupu ae o le olanga nei, e tele mea o lo si o mia i tātou, e tele mea o lo a fia ai i tātou. O le ola mautu lava i le atua ma le wha moi, o lo tātou whaatua tua. E i teimi tātou te whapeifo. O lo whaatua tua i le atua, o lo whaatua tua i le atua. A orisi teimi, e tau ona vai i tātou, whape whea o na tupu hae o le whaatua tua i a te i tātou. O le tali, ia whai o le ngā luenga, which is whaatau no. A whetalai le tua i ati oe e te aru e te oso i le vai i mama ai o lo tino. Ona e savali lea. O le savali, o le tali le na i lea tua, wa a matalo ina ona activate le whaatua tua o le tangata. Eisa ua mamona, o le mawhana i ora mawhutanga ma te tala noa lava i mene o le tusipa i a telo taimi. O isi taimi, e ti ngaro matalinga ma te tala noa i le tusipa ia. Na tau lea, ai tala noa whaasala mausau. Ia mau ai se fia. Ama tala no ma se awola, ma te tala no lava e winga i a Yesu. E ata mai fo i le tangata. Le lei fo i lana tala no, e tamani i fo i le tangata. O le ala le na, a tato va ai le fatua tua. E pei lava o le tala fo i le ta ua e Yesu le whamamaine o le na maia, i ane iwa. O nairo i le tala fe mai, fe atu Yesu, i alu so i tono pe tesa. I tono le vai, e te Manuia ai.
o le ua savali. E le whaapea o rona whaatuatua ua aluai o le usi tai o ia i whaatanunga Yesu. Ua savali ai o ia. A o lona whaatuatua o loo i luma atu ma lona mautinoa o te mamā ia Yesu. O le neitala e ese leonga ona a tātou vaai ai i le tari a le na whaamamaina Yesu o mai. Na fesili fo i eita ngata. So le, o ina whata e lea oiwa e Manuia ai, so to speak. Whai mai le tali a le ngoa lea. So le o le tamāloa la le, o le tamāloa, o le tamāloa, na te le i loa o Yesu lea na ia whai o le ngāre wenga ia te ia. E wha pēnā fo i tātou. E ei teimi pei lava o le ua o iai o le nei ma. E mana o mia e tātou se vai mālu. Tātou te tae ele ai mato e wha mamā tu ai o tātou tino. Ave ese mai ei le vevela mai o tātou tino. E pei fo i o tātou mata tātou te pupula ai o lopongi sā peta tonu mata o le nganga. Pe o le tasi nā o le mata upu le sā tupu i lau Farisaio. Pupula o la tomata, ai sa pongi sa pea ia Yesu. Sa whawhisa nga ima Yesu, ai pongi sa pea lava ia Yesu. Ona sa le mana o e tatala o lato loto mo lato iloa, e osi to i lalo ia Yesu. Ai le o le winga le na. Mana o lava i lato i le malosi i lato te wina. Ma le tau le leia o i lato e tangata. Ai ngalo ai. Olo o sila le atua. O aso, wa pongi sā o le tātou vaai whaale nganga. O aso, wa malosi le vaai o le tino. O aso foi wa manino o le tino, o aso foi wa pongi sā o le tino. Tātou te nofa mafo whau vi e le atua ilo nā lofa malo nanga le lei. E o umalava ia te i tātou le pongi sā o teimi. Ai a tātou ta talo i le atua, e le tāo fia e le atua le whaamanga longa i a te oe. Po le ti ngā po le a lava le matui tui o la wang sala. E whaamanga lo pe lava i le atua oe. Ona olo nā lofa malo nanga le lei. Mai e le manatu talo whai, mai mau pe ana whapen. I oe. Ai saoa, mana e manatu. Ai whangata ia na ti tiro istanga te people called justice. Whangata ia, So anyway, ia o pe o le vainga re nā tātou te vaai ai i le atua malona whina ngalo. Aua nei whasase ina tātou i le whili mona manatu whapeane i te iloa. E le langona mai e le atua rau reo. Lei e langona e le atua rau si o whonga. Po o whea lava e te iai, e la ngona lava e le tuolo si whonga. A whaaf tau nuu le whina ngalo o le tua i lau soifua e te whatau nu wina lon whina ngalo i so se vaenga. Talia. Tā pena lau sa valinga. Tā pena lena, tā pena na oi. E ile teimi fu i lea, e tā pena le tangata i le vala au wina i le tua. O le matua whainga tāia. E whainga tāia o le mata upule na. Ona e eile mela e tupu mai e. A o le teimile na e sa waile ti Apollo i ate oi, e whaati ngā i ate oi. E te ti ngā lava. E te ti ngā lava. Ona o le ngā ruwenga nā re ti Apollo, e whaati ngā i ate oi, e tu sai ma le vala awina. O oe le tua. Ia na o sina encourage. Tau whafangu mairi tatu po kalame le netu la fiafi. Whe mairi tala yopo, I know my Redeemer lives. But in the end, I will see him before my skin has been destroyed. I will see God. There is a chance for all of us. Ai rei whaaleanga ina o tātou tino tātou te whaaia le atua matala noa i le atua.
ma whape atu ia te ia wha ma ngalo mai o se ma whane tonu. O na moilo le tino o le palapala. Ai si tia oe le tua i le whawau. There is a chance. Awa ne whase ina tātou o le te apolo whape le tu eise awa noa. Le ai. E iai le tātou awa noa. Le ala fole nā tātou wa ai le tala fole sa le tusi le sa tusi Paulo ia Timoteo. 2 Timothy chapter 4. Le mania i o le tusi nā tusi ai fa mai. I have poured out my life. I poured out my life as a drink offering. And I know the time for my departure is near. Wailoa e Paulo. Wa o mai o lon taimi. Faso solo marina mata ile fai upo e fitu man varu le fai mailan tana whapea. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. O le manaia i o vaenga na le faso solo mai le tato vava ai e o langari nei. It's all about God's grace. How do we share this grace with one another? Are we going to give this by ourselves, for ourselves use only, or whatever, how we think? But we need to pour out this grace because God poured this grace out to us so we can bless others. E ala no whiwhiri tu si lea Paulo ia Timoteo. Ai ore se aso sana e ina o whapea la o walu le lotu a. O te aru la lotu. Ai sa moi sa vai. Ai la unga isi o tamari tu si lea. Pau wale upu no tau fia mai tu si lea le upu no tau sinionga. Tau sinionga. Peo le upu nasa a vea ma moro foi e drive le o langa foi o te fia ma nei o le upu. Ai o te le mana malama i le whaunga aina. Until now. Le ota vai e le whaunga aina le upu nei. E sere matautia. Le au ngā. E whapale lava le tusi lea Paulo ia Korinito. O ia sauri ia Timoteo. Ona o le tama ele titi tama. Ai au ngā mo i tātou umalava. E toi fotua i mai ilo tātou mawhau mawhawhangu mai ai i tātou. Wai fwoi upe a mawasau teimi ona whaitau leo le 2 Timothy chapter 4 verses 6, 7, 8. O le mane ia i o le tusilina. E motivate ai ma e toi mawhau wai i lau lava o langa. O lea what my life means to someone. O lea lea o ngā o le uola mo le tastangata. Ona e nofo le matu iei oi te taunu le tusilina. Ona e whai tau lea. O au ngā e ala uola i se ainga. O au ngā e ala uola i le whanau le atua. Po o au ngā e ala uola i a te hau ma le atua. O le mana ia i o le tero fesile te tupu mai e te taunu al mata upu lea. Ai au ngā umalava. E au ngā umalava tātou wola. Tātou te whai ai le whina ngalo le atua. O le whina ngalo fo i o le atua. Na tātou whana nau mai ai le lalo langi le nei. Lea wa tātou tawawe. O le whina ngalo fo i o le atua, e whātonu tonu ai o tātou wala, o lona whina ngalo fo e taita ia i tātou i merelei umalava, e tu sai malona whina ngalo. Ia o le temire nei, ia se to e tāl pese le tasi. E wawai ai fo i o le tātou po karamere nei tu la, o se mai ala whafonga. Ia i le pea lofani, ia pei tātou, o le tangata to atasi. Tapua i male loto pia pia, ia pepese ma aleluia.
shiva shiva faale anganga ia shiva 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 faale anganga ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva e pe yo tavita ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva e pe yo tavita ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva e pe yo tavita ave ese le matafa asia sia na tapua inga le na e inosia ave ese le matafa asia sia na tapua inga le na e inosia tapua ima le loto e tasi ia pusia i le pea lofani ia peita tou o le tangata to atasi tapua ima le loto pia pia ia pepese maleluia tatou oli oli i le anganga pa ia shiva 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 faale anganga 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 ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva e pe yo tavita ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva e pe yo tavita ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva ya fa au uma yeo vai lau shiva e pe yo tavita ia shiva 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 Ia whaftai mana ia pese. Mana foi upu. Ia tātou te siva whata sei moreli. Avelau siva moreli. Siva moro fia pe o siva tāvita. Ia malo whaftai ni mafuta mari tātou por kalame. Talo whai loa, si fuiva.
talofa pastor le soifua Manuia. Ia wha Manuia atu fo i le tua ia te o tau umalava, wha tai lava, wha tasimari tato o Port Kalame. Ia oro whaalongolonga tu pe Brisbane, Australia, se talo whai. Ia, la vatu pe la atau whao fo i e lau a eto ma kangaroos le pōle nei, ia. Mana fo, to te le fo ia, nei sa mo mafuta mai, ia. Wha malosi mai tātou le a eto. Tātou le nofo i nei, ia. Malo lava. Rusia, sorry, malo fatasi mai tātou pokalame. Mana ia le tātou pokalame na ua. Wa o mai tātou nei temi. A le whātua au tui, no whātua wawa ai atu le update o le mata upu le vesi e ia Amerika ma Lucia. I le taimire nei o lo ngā ioi po o lo whaangau ioi pe lava i tonu o le Justice Department Amerika. O le a se fuafuanga o le a whaia i le tūlanga o la tau tari tonu. Ua i te tonu Lucia i te tonu o le vaenga ua sauni o le a whapapa o la tau mana onga o le whatau nuu. O le whato i laloina o Ukraine. Ina ia fosi ei Amerika ina ia aviesia le tele o section le whatau. Le i te tonu o Ukraine. O lea e pū lea i te tonu o Amerika ma NATO. O le tele nisi o vaenga ia vai i te tonu. E mana na o Lucia ina ia aviesia i Amerika le tele o le whasalanga ma le whatapula ina. O le ngalue a Lucia i te tonu o le G7 e wai nei wa le tutalia inai. Ma te tonu o le lalo langi. I le vai taule nei. Amelia te vanga, ia, o le atua o le lii mo tangata, ma nei le manatu. Mo tangata uma a inga mai kāresia ma i le whailonga lanu le atua. We all children of God po hawhinga tāmati ngā po ngā ai tātou pi i pēr i le whawai. O le walu lava i le atua. Mō mea uma. Pipi i le atua trust ma whaatua pēr i ate ia. Sa o le whaftai tele lava. O lesi manatu, ia. Malo matamua ma whatasi mai tātou Porkalame, ia soifua Manuia. Manuia Porkalame, God bless, ia Australia, tātou whai. Ia, malo lava. Io le, excuse me. I le saunoanga le Perestina Americana leila na whailoa ai, ua iailo na talitonunga ua whana a Lucia. O le a whaapāpā o la tō whana ma le toi foi i tua. Taru talu ai, i le vevesi lea o lo vevesi nei le lalolangi, i le vā lea o Lucia ma Amerika. Ia te au lava ia. E te tau ia Amerika o nāru ese mai to tonu o le mata upule nei. A fia fisosoani Amerika, ave i o mea tau ia Ukraine. Ai aru ese mai o ia mai le tau o le nei. Ai tu o pēra le tau o le nei, se toi taratara noi le NATO. O le ia le lātou vava ai i to tonu o le lātou waia inga ma le lātou pūlenga i le lau ele, ma le whea ngainga a toa ma Ukraine. Pea tato vai ni iei. Ai a oso whaalava Amerika i to tonu o le vāre tau mawhai e tau pūlea a toa le tau wale nei. O le whaalave lave e tupu mai le mata upule nei. E oso mai saina, au malusia, ona o malo nei o komenisi. E sapore lesi komenisi. Io, ele sau lesi malo le komenisi e sapore, io, lesi whainga malo. Ele whapenale. A o le teime whai e vewe singo le lalolangi. E alu lava o le o lo pipi i ma whai paanga. E pui o lana ia paanga. Ia tatea lofa fo i eire nei mataupu. E whainga tātele fo i mātua whatu a uru whale o lato whanau i te tonu. O le mataupu nei le malo. Ai ulu whale atuane tamaiti. Ai whetau i tonu a male amoro le whana. Ai sawa varile oi whawhelo ai se lau limas fuluafe. Fita Lucia.
Mo fa penga lava, pau lava mele fa atali e Lucia i le taimile nei. O le ale tala le lato Palestino Putin. E fai mai lo Putin e fire. A mata lo ona fa atau ngā e Lucia. Ma fa atau nuu mele ia Ukraine. E pei o le taimi sa e Crimea. Sa tusa foi fa apea le whainga. Ai ona le vai tau le nei. Te tau lava le Palestine Amerika ma le matatonu o le whare pae i sena toa lava o iai. Ona toa iau ili le leile lato te sisene la fai i le mata upu le nei. O i la tau le nei, a mali lia i la tau, ona pālota lea, ai alu Amerika i tonu. E te tau ia Amerika, ona sau ese i e fafa. Aru ese mai i le mata upu le nei. Sau pēa i e Amerika e nofo e pui rona ia atenu. Vava ai ona tangata. E pēa nofo i atu. A tupu le whalawe le nei ai whitau i Amerika. E le whapea te ua vai e Amerika le e malosi. Ai o le vainga fole le tau singa ma le pui no le numero tolu o le lalolangi. Aua ne i tupu o whalawe nei. Aua ne i tupu o whalawe te tele nei. Wai alu saina au mai manusia wa tātou loa fo i lawa le tala anga o saina. A whatutua tātou saina le lenga a mata mai Samoa. E pasi mala o ele mane lalolangi. Ngata marito o telo tangata. Ai alu lawa le amia saina. To tele tangata saina. O le ana fore nā tātou te vava ai e le mata upu. Ia tātou mata ala iai. Ma tātou tā pena i ne i tupu se whalawe. Whaale tonu ai fōi leo le tamau a inga o le nei atunu. Wai taunga tā. E le taunga o fie. E whaisinga taunga tā te reo le taua leo walu i tātou. Ai o le manatu mawalunga lavo Amerika i tauma whai. E se i tau pui le vaenga o le NATO. Ai manatua. A tuulai o le NATO mai Palestina le NATO lato te whaia mata upu lea. E peila leo na tala whea ngai lea mai lato. Peile on tala whia ngai. Ma tau lile lua tau sangaren te atu nei. Le sa whaatau ngā i e Rusia le tele o whare mai o tamaiti la iti le Middle East. Le na whasi o tia le tele o pepe ma tamaiti i lato mele sa whai. 2 years ago. Le whalana to e whaifo i Rusia le melea. E peila o le mena o le oso mai Amerika i tonu e pui awane tau o i fafo. E le lato wā mio lea. Ai manatua. O lo iai fo'i o lātou ma le lenga, o lo o whaia fo'i i lātou ma Ukraine, e winga ma tā upu lea, pe ai se a ua aru ese mai ai, Ukraine ma tonu o le lātou whengainga. Ale manatu lava i a Lucia lātou te whaonga ina i ave ese le tele o whatapula ina Amerika o le melano i nei lātou. O lesi manatu tātou te wawa ai ai. E mawhai e Amerika o na whatau nu i a Lucia le me folio la ese ro tapeo lato internet. O na whapongi sā lea. Ai whatau nu i Amerika le me folio o le Blind Day lea le ta unga le ta uai. Ai le mawhai e Amerika o na whai o le tūlanga. O na olo o iai saina. Tele foi vaenga o le NATO. E ko net umai to tonu o le avenue lea. O lo o i sau warita mau a inga le tele o atanu. E tele au ili a tātou whaaranga longa ne Department Justice. Ai tala noa au vaenga nei le mata upu nei. O le mānei o le tala noa. E maua e fo i le mana malama. Ma tātou loa fo i le whape tupu loa a mata loa. Nei e whaatalitali lava sei pe lava o na whai suenga o na whatu a whatau nuu lea. O lea lava me mana o le Palestine whai a tau. Ua tau, a le tau, ua le tau. Ia, talo whai. Ia, whawhera i atu le, oisole. Ia, malo lava le. Whangwhitalai, whaingope a whangwhitalai, Absaloma. Ia, tanu wasa so e fua Manuia lau sunga, whawhengenga mata ngō whiere whaasoa. Ia, tanu wasa, e te mai, ia, mai Brisbane, Australia. Se momoli atu, o lo whaangos toi ina, ia, tau yalo, ia, i se on tina o lo o tāpua i mai i a sau o le pese le ngata ula o lo tāpō ia se tau mawhaila i eli ei tia lau tama le aso le nei ia ona e
Pe rookie lau tama te ua pe e se. Te ua pe e re tā lai talo whae so re. Ia, ma mau te re so re si a tatou nuu so re. Ia, se sau se taimi. Ia na whata nuu atu le tu sai mo la whatangi ula. Ia, se fua mai manuia pe lava o tau le lofa maranga le leo le tua. Pastor D. Suruvale, ia, se tasi foi o au nanga lui ara nei ala leo. O se fonga tai a fau ko le Emily Pastor Sam, ia malo lava pastor. Whawhitai tere lava le mafuta mai i le tato Port Kalame pe ona whatulanga ina. Pena o le vainga le nao reta mo whairi tato Port Kalame se i tau mamori atu. Aua tau te no nofo le fefe. Aua nofo le fefe tau taru ele o Amerika ma Malusia. Ele ma mau lava se va e pipi i lava. Ele ma mau. Alu le va ai o i alu Lucia. Le va asami fo ilia. E lima se lau luas fulu i tu la o le va. Which is nothing. Ona lo ngā sami le nasa o whangota i o lunga i Alaska. Pipi i le leia o ngā sami ia. I le va o Alaska ma Lucia. O le manatu wha maua lunga le ia Lucia ma le mera lo papole le tōtero tangata. Te ua whana i Lucia le lato nuclear power fo le mimita i Lucia. E ma whai o na whanga e Lucia, o na whana e Lucia le lato nuclear power. Au le te lei o le whana na ve tupu mai tua i a Lucia na ta upu lea. O nuclear weapons ia. E whana ro e Lucia. O le ala lato tupe tue whaapopo tue whaini mea fo. O le taunga tā ia. Oh, this is all for threat. O nā le wha matau lava le lato me le whai ai. Ana man na ola vanga whana i le se furu tau sanga. Wa lewa na whana i lato nuclear lea. E pei lava o le mele wa tupu mai fo i le oso mai a Korea le oso mai le is that the north? Le sawa le Korea le o sawa i nei. Wa toi langa mai fo i runga le maa nei a le whaare ali maila na whana fau le o umanto e whai manatua. O le south ma north. O Korea le lava se lato tamau a inga. E vai le ikana mia ko lea. A whatanuna e Korea fo le whana le lato whana lea. O nanu fo le whafola ko le nuclear lea. Ua le to iai se lato self-defense. Malesi mea was wide open for the other country to destroy them. E whapena fo i Lucia. E ala na whai e awanga mene, na whai fo i le whape tau wha matau. O le awhana. E mo i lava na whana lava e whatai tai. But once ele ko vaina la to fana e moni lava. A te whatu le mate tiva le mea o iai. O le ti ngā whainga tai le toi whawhawine. E le toi mwhaina tonto e rebuild, pe toi build. Niso la to nuclear. Ona wa educated uma lava le lalo langi. Wa educated uma lava le lalo langi. E le wa a Amerika le va tau fo Amerika fo le alu fa al pe o le tamo poeta fo le fera vai lunga langi tama nai le alu fis pai laki control to lava e tangata le no fo lalo e ta fana e la tu fana le va le ai le se tasi tonu fo le va pe o ti ai pe la le tele na me tau i le ave Amerika ya Ukraine se tamo fai tau se tau control mai le vale pe o lai matua i vesi al mata upu lea. Ya malo lava fika. Ya thank you for tuning in tonight. Malo lava. Ya meleane New Tili. Ya thank you for lava fata simai tatu pokalame. Olita mavenga. Ya malo lava sis. Faftai fata simai tatu pokalame tawafala sunga pastor. Manuia lava po kalama le nei fiafi ka plus ya fa manuia to foile to ya te oi mana ainga fa ftail ma fa tamai tato por kalambe e peina le va ainga nei tato le Emmanuel o tupu i to tonu le taimi le nei ya o fa la le limo le Palestine fa la le limo le Palestine ya se tato va ai po ila mo fa le pudu se tatu wawa ai lava po fea le mea o le a whai ai le nei tau whanonga.
Ia male nei lava faali ali malosi o nei atunu male atunu. Ia ai a whai ina ere to o telo soifua male o lo tangata. Pe o le vainga le nā tato pokala me ina aro lova foi a te lato o le a whawhea ngai ma tupoini whana velave. Ia wai umane foi nei mea. Wale eini whale nuna foi tangata. To tele tangata whioti. Ai le maua lava sa file mu. Le maua lava sa file mu. A poto nā le Presidente Amerika. To wha foi mai le ami Amerika. Ai ave ona o mea tau. Ona maua leo se file mu fore tono al mata upule nei. Ai sau pe lava ia e fai pe lava ia ona tapu ma fai lo ia lusi e le mfai ona ave se me o matu ina mare ia inga o le mata upule nei. Ia pere tasi nā vaenga ia o ngā fo i tato por kalame. E tato ti tala no ma fo fau fore iai. Ia po le ale meo le atupu mai. Ia tato tu mau pe rawa i le tua ono na lofa malu nanga le lei. E le ma fai o na whaatamala le tua e ala na tau singa i a te tatou. O le tato por kalame. Ia e le umis tato taimi. Ona e totua ngia fo i le tama fai fasala lau ma le tama fai live le aso nei. E se au mga luenga mo ata iau. Ia ae se toi tale stato pese lea. E toi whaamalosi mei tato tino. Ia wa tono wa vevela fo i fala a. Ia usmai ala whaafonga le pese o saunia mo tau. Sivala ia masisio nima pese fia ia na viinga le faa ola tanga ua ia amai faa feta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane e tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele. Poto mai tato si ilefa afetai mua mule vinga ia Yesu lo tato metai awa o ia ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia ia Yesu ua faatasi mai. Ia patili mama ese e mai lau siva e matango fiela to faalaina ua suia nei ole olanga ua siva nei faale manga ua fia Yesu ilau faalatanga. Masisio ma pese fia ia na viinga le faa ola tanga ua ia amai faa feta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane e tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele Sivala ia masisio lima pese fia ia na vinga le faa tanga ua ia amai faa feta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele o te pese mafa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele
Ya, malo whaftai le mātango whi o le pese ia se tira, se kira tamalea. Ya. Whaftai tere lava le whatasimari tato pokalame. Ya, vi ia pere lofa mareanga le leo le tua, wa waia sao ni o mele le umalava mo tato. Ia lewa ngā fori tato wewa e vanga le nia fiafi. Ya, se whaira sa utala maali e lea. Ah, sorry. O le maali o le tala lea. Nofo rol fai fe au. Nofo ar fai fe au ai alu lo na fine fo ile ai. Ta pena pena al fale. O mana ta pena al fale fe mai lo le fine al fai fe au. E te lo ali fai fe au. Ea. O sol ta vale. Ta ti ti. Alu lo malanga le fai fe au malo na fine. Va ai atu la le la fine al fai fe au. O lai tu mari fale mo fare ta o KFC. Ah. Fa mailo matala tene te tilon tama. Dad, if you tau sami o KFC, fa mari tala fa fe au, vai oi. Au te pala vale mai a te au. Ana fa pesto ina. O lai pala vale atul tene ale lo KFC, yo mo me fare o mo. Ah. O le fale mo fo ile. E mali e. Ai ele mafuanga o ta wari tala le dei. O fea o re tu o le mana e te fia ia. E te fia i le vaenga e fau o le mana po le vaenga o le mana sa e te wina e peo na tu i da mai e re tua i a te oi. E te talia e ale arveto e au mai e re tua e te ai e malo malosi pe e te ena le lofa maleanga le leo le tua i a te oi. E mā nei o le tatu wawa ai le ola. E ei mere le i tupu mai te tonu fo o mawhtanga ma le atua. Ai ale le fo o na tatu tau sia o le whenganga. E wha ape nā fo i o nā lofa o le atua i a te tātou. O le atua lava ia mwhai o na ia whaatino o lo nā anga le lei. Ai e whainga tāia le tangata ona e 5% o le tasi fia. 5% e le fia. O le nā tura lava le nā o le o langa o le tangata soifua. O taimi ua fia, o taimi ua le fia. E ei tūlanga i o mai o pōpua ngā mawhaing tā. Tātou te le mawhai o na te ena. Ai o le atua lava ia, e mawhai lava, o na ia whai o awala, e sa o loto mai i tātou i le fili mana mai lei. Moni. E alu lava reo langa, e alu ese maritangata i reo langa. Ai ola pe lava le ola ma le neila ro langi se ia toi a fio mai o Iesu lo tata ori. Fafanga i Iesu le lima afe mon tupo tangata. Ai o le tala ese i o le tā ua i le savali mai o le tā maititi na o ia lava na nofo tā pena. Pau lava leo lana me ainta toi a wai umi o le savalinga. Ai sa whao ngā e Iesu, ia whawhanga i o re lautele. Tātou mata mwhanongo longo fo i tala o tuspa ia e winga i a Iesu maritu i nātoro na tino tātou te ai. O le tō tele i o theologians o lātou sa ili le neimata upu ese umo lātou manatu. I le vava ai le this is my body, the little verse. Tala Iesu. Whamarito tero isi manatu cannibals. Whamarito tero isi manatu leai o le tala e whaatusa i le vine. Whamaitala isi tangata leai o le mea lofare nā o le tino fōu a le alii mo le tangata soifua. Iau lava ia moro vava ai ai. E leo se cannibal. O le mea lofare nā le atua i le tangata. Ina ia tino a le tangata i le tino fōu atua e fōu i mari le waina o lo ini mari tangata i le ola o le wha maangalonga mai i le atua. Ata asira sira le atua i ate oe, wailo atu Iesu i tonu i ate oe. O le awhiawhire nei, e le umi lava le mata upu le ia ruta. Ana i titi fo i le mata upu le vaenga e tonu. And I think it's good for us to go through and visit, to finish this chapter 3 tonight.
So we may see, we grab some from it, matato I loa i le au ngā, o le nei tusi a te i tātou. I le mataupu tolu le ia ruta, o ruta mana omi, ua oti o la tane, ai sa ona tuli mata ia o taimi whaingata. So o lala le winga fo ile le tato wava ai so as widows, Ruth and Naomi could look forward to difficult times. Le la wava ai la ua i taimi o whaingata, le ua tuli mata ia la ua. Tato te toi fo i lava le mata upu mua mua, malfa upu e varu leiva. O loo wha manatu mai ai le nei mata upu e whaapea, i le toi tu ina mai ina ia whaalongo Naomi i le tala e winga i apoasa. Na toi whaafowi nai, o lo na wha moe moe e more lo manai. Matau lele te mitonu lava lea ua whioti uma ua mali liwa la tane, ua le eise li matau e fesoasoani i ate i la ua i le marosi. E ese le tā ua i o le mta upu, e au ngā i ate i tātou. O le te lei o le au ngā o le mata upu le nei, o ne maua e tātou le au onga fōi lea, nofo tā pena pe i le lumanai. Wa lewa tā pena mai e le atua lou lumanai. In other words, fe mai awa tātou te papole fua moa tae au, e sau lava tae au ia, malona ai. Ai anofo tātou ma papole iai moa tae au, ona misia le e tātou le maa nei ai o le mata upu foile o le nofo i le faa tua ma le usus ta i oro iai le tua, i taimi o tātou puapua ngā mwhaingta. E moni lao le tūlanga māsani la ia iona winga, a sa mawhau mua lava ruta. Ma wha malo si au ia te ia eva ai po le a le tūlanga o le a tau ave inai. E po asa o ti ute tau ave, mana tua wha umaliuron tōdua. A lewa tu eva ai ia po ala le malosi e tau ave ai, e po asa ni ti ute umalava. Ua māsani ai o ia. O le avea lea o ia o le tongiolo le ainga, redeem of the family po se tangata fōi lea 5 malosi i te tono o ainga. Po se tangata e au mai o le malosi le tasi fesoa sawani. E to e uproot, ai le tangata sa wha le tono mati ngā, ia po le ia lava, le o langa ma le tūlanga o lo iai. Na whaatu salia le i la ua tangata leo poasa pe o se hero. Fe mai, o se tongi olo le ainga, e ao ngā fōi lea i le vala lata. Na ofa watu o le tau aveina, o le matawhai oi, o le ainga lau tele. Lona winga, e whala ua i tele le a mio poasa te tau ona iai. E te tau ona va ai poasa va ai whauruta i le lau tele o le nei mawhitanga. O le a le winga e maua mai ai. A o iai o ila tō i le nofo whare tūla whono i lalo o tūla whono le tua ia Israelu. A tato whaine le tusira o tō nome lusuma 5 whaipue 5 o se furu. O lo wha matala a toa i le mata opol nei a whai a e oti le tane a le whawhine i le tūla whono la lea e ma whai ei o na whae poipo le whawhine i le uso o le tane lea ina ia tau si tama ai le whawhine lea. Po o le tama lea. O le tau si tama lona winga ina ia whana nau malau ola ola. Sorry, maunu ola. Le mafutanga le nei. O le au ngale nasa whai e le tua le tūla whono le i le oti te ai o whapoiponga. Ioi, aena ona ma whai lava lea, ona toi nofo lava o ia i lana tane. Na ilo fasiri whape, ai seama whaintoi nofo le whawhine lea i le uso o le tamā lea. I te tonu le o le nganua Israelu. Mana tua whaitona nofo Israelu ia Israelu. O le tau ave lava Israelu le tino lava le tasi. Le tino lava le sapolonga Israelu e kupito. Le tau si pe lava Israelu. Le tau si pe lava Israelu. A vai e tātou i sā mo tasi ale tala e mata e whale. Tono nofo lava a inga.
Ai ava ai ai le atua ile o le awala le na. Mana o le atua ina ia tasi lava leo o mai o le whaola tanga i te tono le lalolangi nei. Awane i pispisia le toto. Ia mama atu atua le toto o le whaola tanga pe a fio mai Yesu. Le vaingara na o le vai tatu pokala me pe ona whaalau i loa au ili mai o le tusi le aruta. I le vai i le mamau. I le a fio mai o le Mesia. I le o langa le nei. Tatu te o lai. Ai telefoi la tu langa e whapena tatu te vava ai ai. Wai ma whai e foi o na avea ma vaenga pe iau pito lata mai ai. Le atua i te tono ainga. O le lata o le atua lo whanga le tuspa i le whape foi le so mai o tafa a. Whai mai e o mai ai le atua i te tono. E ese i o le whanga ai o le tusi lea. Ona e ese ringa ngana lai tusi ai. Toi ese le wingo upu wha e lini lai le liu i ai. Lata. A wha pālangi la o le closed, po le stand nearby, ai a o mai te tono le upo le Israel, e rua wha mai firmly. E mana ia la le tato wawa ai e tūlanga ia le pipiko a toa lava lea. O na tato maua le leia e lava lea o le wha moi le tau mamoli e le tustala lea. Mana tua tele lava vaenga o le tusi le nei na toi tu sia pe o le fe mai to tele na toi tu sia e Samuelu perfetta o si fe mai pe sa toi tu sia ni so fam sino. Lala na pe tau e se foringa ngana ta te ofa ai le mata upu le tolu. But anyway, tu mai lava le life application ia o mo ta tau lava ia. E ta tau lava ona toi nofo le fafine lea. Sorry. I le uso lea le uso la na va woti a fai poipo o na avea leo ia matongi ola o le ainga ai va ai le lau tilo le tala lea o tiro le kare sia le atua la mena o tia o tirang sala e fiu Israel le vivi ia tu le atua tua i oti fatasao i lang sala. O ailan toi fai pui le ekale sia le atua na ua fa le tonu lato vama le atua. Fai pui a Yesu. O ina ton moale sa le upo fa mai o Yesu le pride o le tale sia mo toi foi mai ilana ekale sia. O ina ton moale toi fai pui le ekale sia o toi merch fatasi ai ma toi sui mausu ai o le whengainga o le oti. E toi tu fatasi ai o le whanau o le atua. Le ala le nae o ie mua fe maitala tuspa ia o le pe nina le atua e mua si i le ekalesia le lotu. I le taimi o le rapture. E mua ave le atua le mepa ia. E mua lava ave le atua le mepa ia si itia atua i maritangata sanga lue le fatau wina le mepa ia lea. Lala nae ese le mane i o tatono life application. Vai foi e au ngā foi le e whamatala au ili ai. I lo tātou au ngā mare sa ili mare su e ina to tonu. Po o fea olo o le i lo ai lo tātou wola wha kirusiano. Ola wha mamona. Ola wha kakolito. O le ola wha mui mau iova. Po le ha lava le ola e ola ai. Sa ili foi ai. E te maua le ai le ola. Le fo wa i mai le atua i ate oi. E tāua umalawa ia te tātou aspects of every single life tofu lava e tātou. A ele te me koe challenge lava e tātou ia tātou when we comes to the lacks of our own understanding with our thoughts. Pēla o le mataupure e tau momori mai whi mai i re ta tau waila o na tau si a inga le siri o le whai poipo i lana tane. Pe a le ato o toa i lalo le tūla whono pe on ta ua te o nome. La le wingo le ato o toa. Pe a whapea, e re se whānau wa leo. Pe a re se whānau wa ta malo le la anofo ai. O na ilo whisiri whapea, ai se ala ele tau si ta mai lea. Mana tua fo i whapuiponga Israelu. E a mata mai lava i lunga. Whaasoro solo mai lei lalo.
A mata maliuru matua, lua, tolu, na whaso soro male lalo. I to tonu o ainga Israelu, e se fwere la tau wa aia i le la tau whaepoiponga. Whapewhela le ainga fwere na to tolu teine. E tala pēla la tau ngā whaifafoi ainga e te tau iai. Wai lei lava se teine Israelu e sinko. Tangata matua. Ona fwere nai ui mai Manuia ngā le tua i te tonu o ainga. E a mata mai lava i le uru matua. A whaila e Filifilia i le tua na te whaiore nei wha moi moi. E ma whaile le tua na sui tūlanga atua o ma lava nei wha poiponga. E a vea ma so o tanga e ma mā e le sila whanga le tua ma mala ma lama i ai o le tangata sui fua. Ai a whaila e le se tase Filifilia i le tua e fisosoani i whine. Whate ta inga. Pape wōti lan tane. O lana se ngā luenga i te tonu are nuu e whai i le mata upu. Pore a inga. Pore mata whale. Pore tu a inga. E whai le ne mata upu. Matau le wharivainga mō mua to sile ta ua whime i le vainga o le whanua. Fo i le mawhaina ta uma i a saito. E tu umo i la tau. Widows. La tau te whawhaia le nama umanga i tausia i la tau. Ai whape whela to tonu. Mo o mai lai ton. O le ase ngā luenga la tau te whaia ia. A wā o le anga nuu a Israel. O le tofi tu o whaasolo i le atalii. Po o le uru matua e whaasolo i lalo i au ngā tupulanga whanau. E lona wingala. E mawaila e tātou le me foi le a whapela whaipuipo nei ma liu tane. Na whaipuipo le liu so le ma liu whatata inga. Ara ere se tama. Ma fai funto e fai puipo e fine. O inala e le ta uala le mele nao se moli lua. Aisea, ona fo lewa ili oti. Lawa ili oti. O le oti na wata talai o le mafutanga na. Lala na tatu te mafafolo loto fori e au ngā. Tatu te we gain so much information from it when we search for it. Patato sa ili pe iai, ta wivi pe lava tono le upore atua. Mawal tera information which is good. Ai awa ulava ia. Mo tato au mafuta to low level o mutu marafi. I promise you this, and even I made this commitment to God. You will never hear me preach about information from the Bible. That is not my style, and that's not what God called me to do. You will never hear me preach about information from the Bible. I will preach to you straight up from the biblical interpretation of the Bible, what is the theme is, what does it mean, and how can we apply this in our lives with the power of God that motivates us to move forward. I already share this out, so tata tala no ai la. Asa wa wila ngua te atu o tō information fo i rea ngā o ngā ia o matau sa ili ai. E le maua ul wha o le tanga ma le upo le tua te le ma ona ma e lau le lei ai. E te le inu ai fo e mali ai lo loto. Ai au tu inatu ia te ore pepe ko application a toa i le life application i lo langa ia. E la unga tua le upo le tua. Very, very inspiring. E mwhaia tangata ona i loa matalia. O ia talia ina, e mawhaia le nganga pa ion ta tala le loto le tangata e wha auru fale i le upu. O lo whewhio te launga information. Le tala noa le isi vaenga o le tuspa ia according to the theology o le tuspa ia. Au te alu au ia te tonu o lona olo o iai le whina ngalo o le tua tonu. Ina whesiri la whapea, ai se ala e le whaonga ina i au information Ona fu o mesa o ta onga iai. O mesa wa uina ita ita, or these other thoughts from the theologians, manatua.
or a theologian, somebody that's interpret something about God. Let's put it that way, it's easy. Ai le ai lava masesi na vai le atua. So it's a theologian lava. Eo mai lava, of course. Sa ili pe fitu de valu tau sanga ola sa ili. One small subject in the Bible. But still, lai masesi o ilatu na vai le atua. Based on the information on how they're thinking, what their culture is like, ona whaongare ila tu e tau whamatala i lea tuamolo whinangaro, but everything based on mystery. Mystery. O leana lena, te le ta, I make you a promise. Au ta pena le upo le tua. Le mwhaino sau fatu ya tau se information se mesa o wa o ngā spirit driven by God. The message has to come by the inspiring and the anointing of the Holy Spirit. If I don't feel that message, that was the message for the day, then I go back and look again and read and ask, Fesiri le tua, Sosoani mai, i le tauta pena ina, o le whawhanga ina o na lafu mā moe. Mai o lita, sorry, Pastor wa umalo ta afe mai, sorry, ya, malo, tausi per KFC a tātou, Manuia. Amelia te vanga, God called Joshua to lead his people into the wind that waited them in the promised land. Joshua required two things. He needed to be strong, courage, and very courageous. It's all challenge. The wind that blew in Joshua's face will lift his face as long as his trust came from God's instruction. Are you resolved to follow God's way no matter what? Then look for challenges. Life is hard and it often hurts, but it may my problem lift me closer to God. Man, that is so, I received that. That is so powerful, anointing. Whawhtai lava le share, whawhtai tasi en loto, marol mawhatamai, tato pokalame. You know, pela o vaingana I love you all. You know, i o wha maoni le matutu whatasi ma le atua. E au mailo na whine ngā le whawhanga i lana whanau. Lala na e se mana i o le tusi lea e challenge lava le tusi lea ruta. Ai o le te le i o lea o ngā. Te le i o lea o ngā le tusi lea. A vaai nei lea le whaitau tato whanau longo na whai upu e lua o le. O le mata upu le tonu. Ia e au ngā fwoi mai tātou si tato vava ai le i le manatu wha lia. O le tangata leo ruta a. Whe mai le whai upu e lua. O le nei. E leo tātou a inga e ampoasa. Sa o tō iai mana au na whawhine. Vai le mane o whisiri. Tari le whi mai whauta. O lo whaasa vili e ia re karite i le pōnei. I le mea sa saai saito. A vai e tātou le whisiri le sau e. O lai tō le whisiri tō e tu watu lava i tua po lase manatu iai. Ai o le tauma whaile ina ia tō e tu mai to tonu o le vaenga fo le mataulia. O le wa o mali teimi le wa matau na soli saito. Le wa soli saito. So what the verse is saying is this. O le mea soli ai saito. O le mea lea e tu ese ai saito mai le saito. Ua sele sele ina. Ia o ai lasi e tasi le ale whaile ngā ruenga. Ia, mai, e matau tia fo i le tele o le neim tā upu a. Ia, a tato waile e le tū whaatasia atua o mea o malawa nei. E ata mai e te tātou. E au ngā pia lavaro tātou whisili i le a ano a toa lo tātou lumana i le ngā ruenga e whai. E au ngā fo lea e toi ati ia e ai te tonu ia te tātou. Po o ola bere saitu te tonu ia te tātou pele ai.
po o ai pea lo tātou anganga se tu lau. I le saito. Po ma ona ai pele ai. Wafe mai e tui momoina ai le au saito i te tonu. Ona o le te lei o le lato ngā luenga na lo whai ai. Mai e tu ese ina ai o fatu i te tonu, ia atoa ai fo i ma aputi o saito lea o ngā. Ia o vaenga fo i le pito i fafo. Ona ave ese mai lea e tu ese. Au le winga atoa lava o le Mataupu, o le tato tue va ai lea i te tonu, i le ave ese mai e le tua mai a te oe, o le shaoro le saito. Ai va ai le tua i le saito o le te tonu i a te oe. Ioi e moni, o si o manga lava i o lo whao ngā i ai le tala o leo langa o le tangata. A o Yesu le va ai e le tus tala lea. O le va ai a Yesu. E foi fata oto Yesu le saito. Vine. Te lea na fata oto i vaenga nei. E whao ngā uma e Yesu ina ia whaailoa ia te tātou le tāua. O le atua i lo tātou nei ola. A te tala la le whara ua te rino whaapea lea. O le vaenga tonu le sa whai ai le fola le lunga le papa. Po le pala. Ma e tu i whafu atu le nu. Whafu la lewa tala no mai ai. I whafu o le nu. E ma sani lava la lea i se nofuanga fo i le e mawalunga. E angi mai le matangi o le aputi mai e mai e le lea ai fo. Mai le lea ai. Le tele o le saito ua nuti li. A tato mafo faula i e saule sa vili ma le lea ai. Ala e tu le pito i lunga. O lai va ai ruta i lunga i a Jerusalema. Po o fea e to tonu o petele ema. O le atu la i mai ai. Le nei va venga tele o lo tapua i e laro langi atoa. O leo wai loa i e fafine le se tu lolava. E i ele mesia la sa le wai loa mai. A le fa atata mai te efemero lanta mai alu lopo asa i le po. Alu po asa i le po. E le au tafala le seito le mepito e sile na mawalonga. Fe mai ei vaenga i lua anto e wha matala i o le tusi lea. E au ngā le to tonu le o langa o le tangata kirisiano. I le tangata e tāpua i le atua. O vaenga nei e lua, o le tā ua ia. Ina ia tāo fia ai le 5 tango vale o le tangata. Lua, ma whaata le tali elo na taimi. E soli ai elo na saito. Nā rupo asa se toi wawa ai tasi lava po wā po ua matua re whato anga. Po ua tatau pele ai. Pe ua ngā uia re saito pele ai. Po ua tatau loa ono soli se tu ese. Le saito mai le aputi. Tangola o i whare apalai le mele te tonu lava i lo olanga. Tang whai apply whare iai. No whare mai mafo faule iai. Put these words into your heart and let your heart and the spirit marinate it. Is tonu lava o loloto, molowanganga. Ona tau mawaila ia leo leo ngā ole. O le tala noa mai a ruta e winga le mata upure tuli pe rawa i tātou. E ili teimi nā le ele pufa pe whapalangi mai Naomi advice seems strange. Mai se pe tau le pātonu. Very strange. But she was not suggesting seductive act. E le winga le na vai le whainga tamai ta ilo le mele. But in reality, Naomi was telling Ruth to act accordance with the Israelite custom and the law. Na o te tae mai te tōni ranga nuu, ma tu la fono, a Israelu. But it's very common. It's very common. O le tele i mata opu lea mai, e iai lava tō tele lau whainga luenga la tō te tau whasa se ina le afo. I le puli o le ngā ruenga.
e ala i lato ngā luenga e whai whi au i lato se ngā ruru e ai. O isi le whamaoni, o isi fo i e whamaoni. Ar temine nei, e se te wawai fo e tato po kalame te vai atu. Po tau wawe mai tato temi, ia usimaira o whaafonga. I le pese wa saunia mo tore nea fiafi. Ia maro, whaftai tele lava. Nā ia le musika le tato whanangolongo nei tu la fiafi. Ai tu titi lava umala tato pokalame. Whitawi foi lava manu tato mata upole nei tu la fiafi. Tato wasiasi la mata upole ile fasili le wha a. O atu manga Israelu e lo ayo le au ona. Tato wola whai tauru fasili, sorry, le whai upoi whare whai mai. A ta oto ia, e te vai atu i le mea ta oto ai. E te alu, masusue i le mea ufiufi ai ona vai,
ma e ta oto ai. Ona whaali mai lea e ia i a te oile mea e te whaia. Tato mawhawhawhawhila lea mta upu. E se whare mana ia i o le whainga whai Israel la tū mareanga. E se whaila le whai i tonu le amata ino ati iaeo, le ati nae o whapoiponga. A tato whai e le mta upu lea. E whoringa mai, e se le whautuanga Naomi. Leo whautua Naomi a ruta e whaile me lea. Aina te le i whaia se ngā yo inga tau whaasese. O lai sa o le vaai a Naomi, ai le vaai whape tau whaasese ai. Ia ruta le mata upu le la tupu. O le mea moni lava. Sa whai atu Naomi ia ruta e ngā yoi e tusai matu la whona Israel, mana tua foi. O lai lalo lava le tu manga Israel, le mata upu le nei. E le tai lava no o mara taimi fo i le sangi e le whenga inga. I do. O le a tau vevesi lau vanga e se tau so o lava pe whaina pipi i o laro fi vai. Pe ma whai o na sava vali whaatasi, pe ma whai o na ngālu lue whaatasi. Le la tala no tātou i lalo le tūla whono, ma le whaai e Naomi i lalo le tūla whono ni mata upu lea. E moni lava na whai aru, te sea le ta otu i o na vai, tu i o lo fi vai. Whalongo le winga le mata upu le tonu le tūmanga Israel. O se mea na e masani o na ta otu ai se au auna. I vai o lona matai, ma tu whaatu iai le vaenga o lona ufi ufi, le ufi ufi. E i vaenga foilo le ia Israel fo na o tuli lava. Matuli, e ma whai on pipi i whaatasi e le ufi ufi le nā. Ai leo le ufi ufi ato ufi le tino e latu tau le spito. O le tūna maleanga na Israel, a whaalongo la poasa wa pipi i atu vai i a te ia. Olo na winga, e te tau ona i loe poasa, e ese i o le ata le tau vili atu le tamaita i le i a te ia. E maua e le vili ata le teine leo. A e te tau ona poto i e poasa ona o lalo lava le tūla funa Israelu. E te tau ona sava lia pe lava mata upu nei. Ai ava aile e ala i le tau sia o te tonu o tūla fono i le tūma masani. O le tau ua la lea o le mata upu lea. Ina i alu watu ruta i a poasa. E whai o ia matongi yola molona ainga. Neu sa i le tongi yola na ainga. Life Redeemer. Ainga po le Family Redeemer. Lea wau. Atoa le ainga atoa. O lona winga na tau maina, e mawhai e ilola o na maua e se tasi o ila ua, e mawhai o na maua e to tasi e ila ua i le atua. E le loto e tasi. E whaai poipo ai o ia i a te ia. Tasi lo le loto. Whaai poipo loa. Nā le mana i o le whasolonga. O le tusi lava o le rofa le tatu te o ia. E ese mai lai to tono pisinisi tono ainga. Pisinisi. E se asa e mawaisi alofa. E se asa e mawaisi alofa. Ai o le fato anga. E te mawaili alofa. O mea te tō. E mawhai one e watu i le tasi o lo sa ili mai ono o le fia ai. O le whare o loa. E se asa e tangi atu i se mea mamuru mai. Se asa lava. In other ways, e mawhai isi fata ulo na whai. A o laiva ai lato le lato tamau ainga o le tupe. E whainga tāre sa ilinga o le tupe. Ai o le sa ilinga o le saitopo le fatu anga te tō. I le whainga tā. A lai tau se leo ele o ngā ruenga. Pau lava le mea o le na whaina al tō tō tia pula. O le atuana te whaasusu ma tu watu minerale ele o lai tia pula le tō. Awa me ai e whaili mo tangata. E whaili mo tangata. A le la val tangata o le lava whaili o kore me ai o le nafare o loa. Pe a tatou wa ai e le winga o le whaamtalaina o le mene. Ai pe tai.
Na muli ane a vea o re nei whainga o re alofa ina i atia ina ai ruta ma po asa se alofa e manatu whapito. Wātia elo la ua manatu whapito i le vaai to tonu o le whaalo alo i le loloto i le tasi i le isi. Ai le avele matulanga e whasausili eilo la manatu. E le avea fwoi matulanga whapea sati ngai o la langona. In other words, e le apiusi ngai how they feel. E le whapea na whaongai na tele ei pe whapea whea o na la tausia le alofa from their own motive. E teimi fwoi lea a tatu vai nei movie stars ta self-city, a zamelen te a so olva inga nei. Aru lesi movie star to no for lesi movie star. Motive is not in the right place. Neftawi. Se ivanga na ai o mai ua tasi le loto ma whai lea ona talia ina. Ona whaaro alo lo loto lea o le tasi le isi. Mana ia. Mana ia fwere tatu whanango longo e au ngā fwere te leo au ngā ruta. E avea fwoi lea matoi wha manatu ia te tātou. Whalongo le saur whai upo i lima. E mata upo le tolu whai mai ua whai atu o ia te ia. O mea uma ua e whai mai ai ia te au. O te whai alava. Le lau avere tautonga. A mata loa i. O mea uma te whai mai te au. O te whai alava. Ona o si tangata ese. A tonu ua manatu ai ruta. E ese le fautuanga na omi a te ia. Ae sa muli pe lava ruta i le fautuanga. Ona sa ia i loa o Naomi e anga le lei. Matau lea whale matanga al pokalame le sa whai atu ai. E ere tato whatu atua ae asa vali wa tau nuu le sustai o la mai man whatu atua. A le alu la le tama le o sustai e tu leita ua whare whatau nuu. E oti tama le o whatu atua. Aisea, le se ngā ruenga o whaia iai. E o lai. Le manatu la le i le tau tala mai i e ta upu le a rutam Naomi. Mai lau mato i no fua rutam whai mai. Pe ai. Pe tau ne nefu la ujeno i le ta upu le tau mai Naomi. Ai whi mai le aina muri pe lava ruta i le whautuanga le ne. Ona sa i loe ruta o Naomi. E anga le lei. Mausa le le tari tonu i a Naomi. Whi mai o ia e mau whaatua tuaina. Na tumu ia i le amio sao. Ai lofo e tātou te tō tasi. E au ngā ia te tātou, ona toe wa ai lava i tātou, i lo tātou wola. How we live and why we live the way we live. E mana o mia e tātou somebody as an encouragement. Sorry, I'm going to take that back. Encourager. Somebody that can advise us and encourage us to go through. Pe o mele tupu I tama leo Yosua. Courage. Si alo te fefe. O leo te iei maoi. Ioi. Pero Yesu. Loto tele a Yesu na vaai ato a Yesu. O leo tiri mere pi mai luma whamana tala Yesu. Father, e se si awala. Tua o nama le oti mere tupu mai atia. No follow Yesu mo toi Filifilia o na loto whai mai le aila. It's not my will, but it's your will. E o malava ia te tātou mata opune. E hili teime toi whesili ngia e lava e tātou lava ia. Ai le lei lava le whesili ngia. Ao lai te toa le lei lava ilo nofo mai toi sa ili lava te tonu ia te oe. E mana ia I o le lo fia fio te whanangolongo I launga, a isi whai launga o whai au au. So sesi lava. E ese le mana ia e mea ta o re ta mali I o re tautala. A te tala ne tātou ta mali I pēwa I tonu tuspa I a whane
le wha upenga ina e le atua o le anganga o le o ro tautala i le meta o le laulau whaiva fau o le tala le lei. O le mana i e le whanongo longo so e au ngā. E toi fotu wa i ei ma toi ma fau wai o le tangata o lo whanongo longo. Mea tonu ala le au ngā i atia pu e loa. Maina o na pu e a ai loa. Alo wale ola, vame puai mai fafo, mai puai mai, wata mai to tonu o ta mai te tipo le teine po le tamapo le tina, mai wapoto, wa mana i ai to tonu. Uwai loa sa vali ai i le upu le atua. Aua tātou te whewhewhe ai le upu le atua, oe Mai to tele la upu le whetana ai ai, luai mai fafo, luai mai. Ua mā losi la to whātua tua matari tono. O le whina ngalo moni la wale o le atua. Whale tala Jeremia so le. Ma o nao le upo le atua so le. Vai asalamo. Ai mainu. Awa tātou te whaavai vai. O le upo tātou. O le upo rea mai e le atua e tausi ai i tātou. Ai se turi pe manatu o le tamaita ine o Naomi a ruta. Se wa pei lava ta vai mata upule nei. E pei lava o le mana tua foi aso foi e afialu le tama i le teine. E ta tau ana i le spai le o ngati tonu a. E tusi e la tama le fialu le teine o le nuu. Le tusi tu le spai o nalu le spai ave tusi tu o le teine. To e tusi mai le teine le tusi a mai le spai. To e sauri spai to e tu i la tama le nofu atu i. Ia o isi case. E umatua. Ia wa manu malo a le spai. Ai oti la tama le fatale tali. Pela vai ele tusi le fata ele mata opo le tala no mai i to tisi lava pipi i ai sea ona e nau e whaalongo i whautuanga i la tau matutua mapapoto i ate oi mana tu le sao tene lo ruta to e nofo fai mai o ile ai la o Naomi o la uo matua ua le leila na whautua e a mi o le lei ia e mau whaatua tuaina fo ilo na ia tangata fai mai lo ile ai la o le poto masani la ma le poto stangata e whapena o na whaia mai ruta i lea o ngā i atea. Ai sili manatu i lona o langa. Ona olo ua mana ia o i ere te nā o lantane. Mari vavele osa tene lo ruta. E mānaia. Mala milia. Talo whaia milia se. Amo whai wa man malo le spai. Ioe, sa o le leia. Ia ta... Ia ngā fwoi tala tu spa ia tatano. E whai mwhasi na tari se i whaa. Tau tō e mai tato le tato mata upu. E tā ua ia te tātou lo tato whanongo longo i e mātua. Ua lavaro lātou tō mai. Ua fo i mai ai. Ua lātou mālamala mai tū manga. Ai te mi fo ile tau le facilita tau ye matua. Tau fa le ha ai tatu fa longo tamana. E alu ata tau ia au sa o mera tau te mana na o ia ia. Ai mana ia. Ana se mo ia ana or tusilia. E te le yo le au nga ia te tatu fo ia. Ono le fa apea e ai se tonga fitoro tau fa ia na o misteni o ruta. Na tangara ia tu wale o oi sense for ia e te atai lava pe e fai tau ia tu siria. E se le maria fa fonga la e saua fai upos fuma le lua. O le mana i o le momori e fai upos fuma le lua fe mai tala ruta. O le nei e moni ia te au le tusi. E moni ia te au le tau stama. E au ngā ia te au. Te le i o le au ngā. Wo le mangata e mawela fsosoani. Ma waile fsosoani mai le atua. Ma wato o lua. Ai pe tai, o le tasi tangata o le ainga, e mua o ia tia, la wawa ele tangata le matua. Fai matau le isa rai, ele mua no fai matua faso solo maneilaru. E pe la o i, pe wato e tatala i fili fo ele o le manoa in mata upu le pe wato e tala ai, pe o le au sofa alava ilo i tato mata upu ni mele. Fe mai, o manatu ia sao o
ia ruta mana omi o po asa e tu usao lava e tau ainga ia te ila ua. Se i maua i se vāwala lata. Vāwala lata le whaonga le tusi lea. Ia maua se pi itanga. Nuna winga, whawhai poipo. Ia mafuta se la mafutanga. Ai a tonu foi ua lewa na mafo fau po asa e whai poipo ia ruta. Vai le nofo tamalo po asa a. Va airo po asa ia i osoro mafo faunga. La fe mai. Tomo lewa na mafo fau po asa i le mata upu. E whai poipo ia ruta. Aru lava leo le fio se leo le fio inga. Aru lava leo le mata upo le vaenga lea. O lana tali atu ia ruta. E wha pele tali atu wa wha lia ai sai ai i rona mafau fau ruta ia te ia. I taimi o malawa. Tipen. No me wa lewa na mafau fau i po asa le mata upo le nei. Ai sea. Matau le fore le mafau fau me po asa le me fore sa pipi e tua iro fi vai ruta ia te ia. Ala e moi. Tu atu mari fiona vai. Nā pipi e tua vai o ruta ia po asa. Te iron po asa fe mai isa. Lua meo tupu e te au i. Au auna mare to lua. Mafau fau i po asa. Ua i loa e po asa le mele tau fafau atu i mta upula. Ia, tamo fau po asa. Ia lai fia ta fort malo. It happened in life e le leili fesili tangata matua ona ua lewa ona ola i leo langa. Ua tele le iloa i leo langa. Sa o le lei, Sa o le lei. Ona i la tōle sa fatu leo langa leo wa i tātou. O la tōle sa tau aveina, teu wina leo langa leo wola mai tātou. Le lawa i tātou. Tau whona teu i tātou leo langa lea. Mori tupu langa. Oro o whana nau mai. Nona winga rasa le mawhawhau o ie whai poipo ia Naomi. A tonu ua matua tele o ia. Le mwhaintoi whanau Naomi. Matua. Ia, lo mo whai tātou a le whanau rutina. Ia. Wa omo na ia aso sa mawhai na ia whawhai lele se pepe lon tino. Ia, ai wha maro pe tatina i le... Fa malo lava tina uma lava. Malo lava le fa malosi. O le mena le pito e siri lava ono tau wa le tala le tau momoli mai a te tātou. E eile ai a pito e siri ono tau wa te tonu i le vā o po asa maruta. E la ai a tele lava. E mawhai ona whatau nu e la ua pau lava le mea rolo i ai. O le ale tala Israelu mta opula. O le ale tala Israelu. Fe mai lena wha apelea. Mai o po asa pawalo le tamalo na manao i ai. Ina uawa ai. Mai paufulo le tamalo ele ai a mua mua mawhaina ave i a ruta e whatau nu wai ure nei wha poiponga. A whaina te Filifili. O na whaile o le wha poiponga a po asa. Ia ruta. Mai le whaingo le tala lea. O le aile o whai mai o po asa ma ruta. Aru ropo asa e whai poipo. Ia ruta. A ruta maru e whai poipo te fine. Le pito tonu lava leo leanga nuu lea ma le tūwha Israelu. E to tono le pipiko interpretation a toa le tala anga lea. Le le whai e Samoa. E alu e le tamai o e wha malama i le teine ma whae puipo i le a inga o le teine ma le no o le teine. Le mea no wha le teine. Osi mai i ngā le a inga. E a mata mai i ngā. Ona tu ua le... Sorry. Ona tu ua le tama o na mātua. Ai alu o le tūlea. Osi mai i ngā. Nera tausi lava e sa moi o mai aso i ata ilo. Ia o tau wha le tonu. Ai o tau ne nefu le teno sa mo ia mea. Pe o tau sui ma le ta wha alongo tu fo. E whatu e fo le o langa le nei. Tele me o sui. Ai ele le lava le me o sui ona o. Ia. E au ngā fo i mo tātou.
whaipoipo po asa. Ia ruta. E nofo ruta le whale tali le whamaulianga o le tangata ola le tono le ainga se turolo ngutu afi. Ina ia whai a inga ai ruta. Ma mau ai se tau si tama. A ruta. Mai mana i o le tusi le alofa. Ai awhai tau le lei lava matatu vava ai e. O le mana i o le ano a tō le tau mo moli mai e le tusi lea. Fitau le tato por kalame. Vai le fai pui muli al mata opu le sfumal var. Pa mo so temi. Ona fai mai le o ia. Lau ta mai. No fo ia se ia e iloa se me e tupu ai. O wai e le mapu le tangata se ia whaai ulava le mea i le aso. A tato whaai te rera ia i le mata opule nei. Kai se usa. Malo tama. Malo fatasi mai usa le tato pokalame. A vaile le mata opule sfumal, fai opule sfumal var. Fai tauna e tangole to tu ta isi atua i tua po le aso va ai fo ia o lo wolanga. La wa fa pe atu na o mi o fa tauna uina loa e po asa o lana folanga. Folanga le fai matau lele fai mai tala mai wa le vona lo wa ima fo funga po asa e fai poi po ia ruta. E fai poi po ia ruta. Le la savali el tamaro ia e fai poi po. E fai poi po ia ruta. E le teimi vole fe mai e mana i fa poi po nga a pai mala fai. Fatu ai fo, La wa fa matala le mana i fa poi po nga. A tato va ai i le o langa fo le a tato le. I le ola lava i o le tangata tāpua ia. Tato anu fo va pena. E mawhai e tātou ana tātou wawa ai i fruits po o lau mai o tātou o langa. A o whea e sau ai fruits nei o leo langa. Whata e tailan tātou wa ai se la au. Tātou wa ai ia o le la au. E o ia mo tap roots su e mai mea aintu mai le. O le roots la iti su e mea aintu mai le tap. O na ave le tap i lunga le tino sa solo mai le pau ave kuka e le. E lau la au. Le vai e tātou i lau la au na ona umalawa na kuka i lau le la au sa samaloa. Lona winga. Ua le au ngā pa u ese le lau na. I le toi whangai na la au. Ai toi ai le la au. Le lau na pa u lalo. E i le au ngai mango. Lara whaina te vai le tele o whirolaisa le whaunga. I le whaunga se whirolaisa e susu. E whaunga ai mango. E whaingo fie le la au o na ai o lai fresh. Ai a tuu tele le vai ai ai pala. E sea ai ele la au. Pauli me mawai. E so solo ai le papo ma le papala le tino la au. Se turolo ngutu ma le afi. E mai ai le la au. So solo lo ele limo. Mai le la au. Mai foi la au. Peo tātou. La la foi fai ai. Tipi i lalo la au. Aso sunua. Mai to so solo le mai le si mai. Peila i o le atale le tau whaaria lima i vaenga le tōlua i a tātou. E mautino le lei lava ia sa e le tala anga tūsia mana upu na malo loa i lona manatu i mea lava e ala i le ngā luenga o le mafo faumare vaai. Vaai le ngole poasa. Se pe mawhai ona sa paia petalia ine e ruta le nei wha moi moi. Lana ia la le vaai. A o tangata lava i mawhai na whātua tuaina e tūlanga ese mai lava nā tō. I le tele o tausanga o le olanga. A mai atu ese mai tangata. O le vaaile i le tūlanga fōi le reu matua lua tōru mare whā. Peo no whai atu pea woso wha lava si a tato mata upu i le vaenga lea. Peo wa tau. Se wa tau skip mai le lenga. Ai i le mata upu le. Ai atu ese matanga te tonu i tausanga, mane tausanga. E ta taula ona tausia atua i upu wa ona tu inatu e ta maa i le atali, mane atali. E lo fasili, nā le winga.
A nofo le luma tua le toa lua, te ua mai, oti, a la wai lua le lona lua. Ai le whaio so toa lua. A li fo le oi, sorry, a luane le oi te nofo i le avalo uso. E mama, ina ia tausi tamai o lua. Ina ia tausi tamai. Tala whai a Manuia tu ua, ia, malo lava, whaftai le whatasi mai tato por kalame. A ia le lei o na whātua tuaina, ia le lei o na tausia fo, e tele lava tūlanga ese so se mea lava tātou te vai ai, ai maise lava tau sanga ma tonu le tupu mai i anganu. I tō manga, i to tonu lava o le vai ele, ia Israelu ma le kare si ale atua. O le si le atusi o lo o whamanatu mai le tā ua le mea leo le o Raiders, a vai tātou le o Raiders, o le tūla whale. E whai matai ma tūla whale le atua. E whai o nā li. E pae e whe mai le tala tuspa e whe mai, e pae a lunga ai le ngā ruenga le atua. Ma ui mai ai o wha manuianga le atua i te tonu ona a inga. De ngata i lea, ma teu te wai le au whai ngā ruenga a le atua. E leo na whai whi au. Tangata lava. A vai tātou whapena o whenga le ai, o la fo enga lue fo i le ua tari tonu. O la fo wanga lue, la ua tausi e le atua. A vai e tātou li lo loto o mta upu lea. La o whenga lue, nga moni la wala ave i lau i whawhengainga, which is taula mata ite i ai le mta upu i Manuia. A la o whenga lue nga, o se tasi ua ia talia le atua i lo naola, se tūlou. La ua ia tausia le nganga pa ia le tonu. You become the servant that very time. Na saulo le nganga pa ia nofo ia te oi, e tausia lo le nganga pa ia, a whawhena e tausia, le amio, te tonu, whatua tua. Whawhanga i le upu e tonu malona whinengalo, e maa lia masua ma lia i le loto le tangata. Le whamatala salamu. Tawa tale pese so e tātou tuse salamu. Mai o le sua malia i o le upo le atua. Tasty and sweet. Ia e tātou i e moni la walai ave whapela o whainga luenga. A le o whainga luenga tangata o malava. E se la o vaenga i la tō lo wholwhala ina le upo ma lead. Tai tai. A le mea ato lava i la wawa ai ai. Ma la ua onga i ai. Whatua e fo i a tau ia. O i la tō umalava ua whaia le whinangalo le atua. Whinangaro le tua o le talia o Yesu i lo wala. Ona e tausia le o le anganga le nao le tua no fo tonu ia te oi. Tausia le oi le tua. Mena le whaitala Yesu whaere mai le ilo le servants alanga master. Tau tia i o le nātala. Se ois temi tātou tala noa ni nām tā upu. A le wheseri le tūla i mai i le whaiupu le sfuma le valu. E se le mana ia. Pea manatu la se tasi fo ia te oi e te whaia mea te whaia tu wai. Matari la matanga le tātou porkalame. Natua Yesu whesi lau tamane sole. Ea, te fia manolo. Ai fio sofi mare ia lau so o Yesu. Ona mātua ngā nsala wapua oa ili wa ai al tangata lea. Whema Yesu le hai. O ie whaai loa ai le mana o le atua i le raro langi le nei. Ai matua ne nefo i atino lau fariseu na o whaalonga le tala lea. La lau whaai fariseu, la lau wa aila fariseu hape, ia, silto wa aila le langi po le alime le atupu mai, ai le loa i lato. There were two the miracle right in front of them. O Yesu, the miracle worker. La wa two, leo wa amatan tala no Yesu tama lea. Lea whamari whesiri lea. Pe manatu seisi ia te oi o se tasi e whaia mea e te whaia tua ia te oi. Atu watu sau whatanunga i se tasi na te whatau no wina. O lale rangona ia te oi e whatau nu o tangata lele mero e mana o iai. Pe ona e whaia tu iai. Pe la i rama tā upu lea. Ai a tarira iai i whesiri lena whapea lea. Ia
o le tau se ina atua lava upu e au ngā, e se le tā ua sode. E se le tā ua. O ai lava ua iai e suilo naola. A sau upu nai fafo mai lo loto. Fe mai wa uma o na whaapa iaina ma whau uwina le ngang pa ia. In other words, it's inspiring by God. Me nā luno whai tu ia auto au sau te launga tu ia auto. Te le tau te le whaalongo ia te au launga tu me tau information. That is not my call. Mai le tua o te tango e launga lon finangalo. From the inspiring word of God. O isi information yo mena e a onga iai, ai le mawhai ona launga ai, ta te fefe. Wai o matu, o na pongisa atua o mai ale o tātou, awa misia tangata le mea ai whale nganga o le aso. Misia tangata. Ia peo le vaenga le nai te tau lava o le tātou vava, ai ai lo tātou ni ola. E iri tala foi le whaunga e Samoa. Le sau tuspa ia. O i tātou o ni mea whai ngā luenga le ato toa. Peo Paulo. Tātou te lafo io e, lafo lava i lau whai ngā luenga le tua. E lato tiu te tau ave o lo iai. Ai a tātou wa ai lava le lau tele. E whai ngā luenga oma lava tangata o le malo. Ai sea. Ona fu il mea le na mana o ia Yesu. So le whadol te reo le maumanga, so le tau lein tangata whai ngā ruenga ari. Whatu ai fo i le wingo le tala Yesu. Whai atu so le la apala le maumanga. A leia masisi Samuelu e. Kau lein whai, sorry, tau lein se whai ngā ruenga. Tātou wawa ai pe e tuspa ia Eli whare e le. Se tua inga tala whare tau Samoa, le whi mai e te fusu lava i lo mawhauwhau. Ai ta tau whuna e pui, awane i ti ngā te le ai lo mawhauwhau. A tata waini e whapalangi no le ta upu la, yes, we can argue from our mind, but at the same time, protect our mind from being infected by arguments from within. Ia te tātou lava ia. O le tau o le mata upu lea e te tau pe lava o na wha mua o mea e te tau i lo tātou ni yola. I o tātou tau ave ma le whili ngā ma le mauti noa. Tātou te maua le tau sinionga le lei. O le nei wha moi. I oe a wha sawa ina lo i ngoa po lo suafa. Ono o Yesu. E tali le atua i o popo ngā mwhaingta. Haiu i lea. E te tau pe lava o le tātou sāwa vali ma le manatu ma le langona. O i tātou o au whaingaruenga i le ato toa. Ai tātou te mana o mia le ngangpa ia. Se tātou tausi ia te ia. Mana ia i o upo tuspa i o wha matala atu ai. A tausi le atua o e tausi lana upo. Ona e le liu le i le tua le atua ma e to i tausi i le tua e ave i lau vi inga ma lau whawhitai. Whawhitai le lofa maleanga le leia te oi. E te langona tu lava i o, te langona i fo lava i o tino. Le maniti o lo tino. Le maniti o lo tino. E tāua. E au ngāle ia te tātou e. Tātou te asi ai i te tonu umala o tātou ainga. O le ola. Ia re ngata e lea. Ia o lea toa malona whingalo. O ai se whatua tuaine te tonu o le mawhutanga i ainga. Wō mai masani. Tonu e kalesia o ngā luenga po whelava. Ia te matala lau whalongo. Ia i loa e o mata o na pupula i taimi tupu ai o melelei. E whapena fo i meleanga. Taimi umalawa tātou te le malama i tofta whonga mwhaasu songa. O taimi umalawa tātou te
fili vaa fatasi ai ma le vaa o le fili. Ai ele taimi o le atua le ola. E le taimi mawhai ai le atua ona toe tuuina mai i tātou i leo langa e sa o loto ai o le tangata. E eisi o ankole i New Zealand. A matu tā matu tala noa. Ia, o le maa lea i o le tangata. E veri atu maa ua i nei waso saa e New Zealand fe mai tala al tamaloa. O le la wal tu whainga luenga o te lima le fiafi. Sau lima le tala i tua fe mai. So wal watu i ngā luenga. Au latu fo i lava small work, small money, small work. O no fo le uma whawhau tara ako fe mai. Le ai. O le mea lava o whetawi maa ule nā aso. O te talia ma le nganga whawhtai. Ai ese le whainga o le tala. Pētau kuluku le ngom whainga o le tala. Ai le ai, tōngu ma whawhau. E pau lava o le mālosi wa whawa i le tua i ate ia. Ai whawhitai i tū lawa ma whaina ia maua. Whamai ia, whamai rusia, whamai, o Yesu o le vine moni au tātou apprentice. If we don't bear fruits, Jesus said, cut it off and be burned. Oh, Jesus, I will bear fruits spiritually. Fruits I don't want to cast into the fire. So true. Very true. Manuia i ole mata upure nā Rusia. Manuia i ole mata upure nā. Po le alawa le o langa o le tangata kirisiana wa manuia i le va ai a le atua. E toe sau lava le atua e toe pruno o langa. Le manuia o rosa foi le tupu mai i tino. E sa wale atua toe tipi laro le moi. Tipi ese la ia. Aisea, produce more. Ia tele, maola le iai, healthy way. A vai foi tātou i Samuelu le koko oa. E teu le koko. Po le a lava le mānei o le la o le koko ua ola mai. E teo alu watu lava le fai to ngā koko. Tipi ese. Pesa le mai mausi, Aure ngā luenga na ale te ua. E le mawhai o na tupu lau ola marosi. Wha penale ola kirisiano. O nei ola lo wha penale le te ua. Comfortable o tātou. Lala me tupu pea comfortable. Ia na le pārui fo i lalo. Tui pa u. Ai a ola i tātou i leo langa fo leo lai teu i le tua i tātou i le aso ma le aso. Allow God to prune your life. Ma leo le mā nei o le tupu i fo tupu ai o le tamana. E fōu lava lo wanganga i aso umalava. Pe a teu. Pe a teu i le tua. Ia oe. Tā lofa si o usori. John Mesake. Yes, Pastor Fagalilo. That's how Uncle Nico said. Ia. O alana wai nofo toi taule anko ka ua. Ia. Saturday. Ia. Malo lava. Leo ngale na o le Filifilia o le tua. Toi teu wailo tātou wola mo le li. E te mawhai ona e teu i lo wola i mea umalawe te whaia mo le li. Ai eile teimi e toi teu wai e le tuola wola. Teu wailo wolanga ina ia māneia lo wolanga. Ina ia tala whea ngailo wola ma le ola Yesu ma le whapa ianga ma le whapa masinonga atua le tua e monim whamaoni i le ola o le tangata. O la au umofo i o la le tā ua mailunga e Rusia. Sa. Tama fo i ola mai pipe, tama fo i na ile angasala. E tipi ese le atua malafo i le afi. E le tu i mana tua i le atua le na angasala. Aso umore o langa. Taimi umore ne o langa. Se tal pese le tasi.
ona toi fo mere tato pokalame ia toi fa au lea I se ia se foi pese malia pura fo si tala malia nei afiafi ia se mai la fa fonga pese o samnia
Ia, malo whaftai tere lava, ia, manai o le pese sa tātou whanangolongo iai, ia whaftai fwet pa ia male maru tunu mwhai o na whanangolongo me tātou porkalame le nei tū la fiafi, ia o le taimine nei ia ua toi 5 minuti tāre tū la tasi. Ia whaftai lava, Kristen Semi, ia manai ar whanangolongo atu i lau porkalame, whamanuia le tua i lau sunga mal porkalame alo whātu, mai New Zealand, mai New Zealand, Auckland. Ia whaftai tele lava, whamanuia fo i le tua ia te o tō uma lava. Ia malo, whaftai tō tele le maru le tūnu whainu mafuta mai le nei tu la, ia a vea i tātou o ni la au le lei e fua mai, ni ona fua le lei. O lau a mio, e ni fua le lei. Ona le aise la au e le lei. Ai fua mai e ni fua le anga. E mana o le tua i ni la au le lei. Ai fua mai ai ni fua le lei. Ono i tātou o loo represent hinga ina le atua i le lalo langi. O lau a meo i a le lei. Tole. Ma nei i o whautuanga a. Very nice, very nice. Ma nei i o whautuanga. Talo whasare me sake place pastor Samuelu a mawasi awa no ka maripese momo onga by the new 5-star. So, the fact we are already uso. Te wut ka kul meso ke wa peso. Ole uso le ya loli peni a mina talo fai langi fo longa. Ai tatu te manatua pe lava ne uso ono fe a manga luenga sa ia lue ai ia e fa ia fo ile tua ila na ia ta leni malon so fua sa ta wa ai. Lona vala wine tu sai ma fa moenga a o ia le nei o langa. Ia malo lava tato pokalame le mafuta mai o whaftai le sapaia male ia male ufa malo si fo i moi tato mai ati o tō umalava. Whaftai lava le tō wanga alofa male anga lei whamanuia le tua ia te utau. A la whai uru tato pokalame le talo. Ia ona tātai tūre nei pese ia pe toru pe wha, ia na tātou tā atpere le nitu la fiafi. Ia ai tātou talo. Le tualo mātou ta māpa ia watanu mai mātou nei por kalame le si oi, whaafutai lo walofa mara wanga le lei. A mata mai lava malawa fio le newa whae wina malawa fio, ai le ngata mai ire tātou mafutanga. Alo whangia pā anga le i o mwhai o na mafuta mai le nitu la fiafi wha manuia o lato wainga. Fua ia te la tole Manuia tele lo mātou ta mapa ia. Le nei po kalame marona wha moi le ia o lo finangalo, ia ma moli e la fio pei ona e whaia. I le aso ma le aso umalava. Wha manuia la fio na i o mātou mātua. Po whelava o iei to tero leo le popo ngā le ia iai la fio. A mailo file mu wha manatu mai ia te i mātou lo wanga le lei. Sa ili mai pe lawa fio ia te i mātou ina ia poto mata mai i mātou i tusai mano whenengalo. A vese o mātou ne manatu mo mātou poto whaasana lau masana lau solo. Ai a mai e lawa fio le poto manata mai i lawa fio. Mātou te ngālulu e ai. Ire suafo Jesu Kibiso. Amene. Ia ar tato pokalame nā mo re fiafi ar temire nei ia se i. Se i whaongara tato pese i e toi. Ia, whai mai sau fuafuanga po la se pese te fia pese ai, ia, se mai la whafonga. Ole
ia o le tatu saalotonga atua o Yesu Kiriso o le mafuanga. O le manai o le tatu whatasinga le fia finne. E ao ngae fo ia te tatu on whafsoai. Te fo nofo se tasi ia. Talia Yesu lo na loto. Su iei leo leo langa. Pero whai atu. E le mwhai e tātou o na tau suia e tātou o mai ia Yesu. Fe mai Yesu. Na te subia oe o le ngā nuwenga le nā. A le ngang pa ia. Ia manai e tātou mawhitanga le ne tu la fiafi. So eva mai o tama. Ia. Malo tamauli. Ia whawhitai tele lava. Tail mawhita mai tātou pokalame. Tia me sake. Ia malo lava. Whamaila also no text me te ole scriptural for us tonight. Whamai whai tau whare le tusi lea. Tau tau no mes fuma le iwa whai pas fuma wha. Aua e te si le taua. Aua e te si le tau oi le taua i o tua oi. In the other words. Ai o le tā ua ia o le tangata e no fuma pou lea loto. Ai aua tātou te si o le taua i le tasi. Aua ne whapesi ia fo ile tua oi o le te tua oi. Aua ne ia whaine, aua le si i fua. Tātou nofo mwaba ai i le tua rona alofa mrona ngā lei. Ono lai whai mai whai upu le pitoa i lalo. Whai mai e fua i nā atu i le tua i ati oi. Le nuu e whai mau. Whatever you're going through in life, whatever that you battle, whatever it's going on, allow the Lord to fight your battles. Allow the Lord to fight your battles. Once we start fighting these battles in our own, we become defeated. But let God be God and let Him take care of our troubles. What's my love for? I want you to work. Work. You don't have to work. Work. I want you to work. You don't have to work. Tato wanu e te whapea. I want you to work. You don't have to work. I want you to work. You don't have to work. DJ, Let me get off the camera. Uso vai o fkau, posau ni mai ka ua. O mai pa masnonga, o ngai seki mai lau ku. Ai li ore kangi au e vai oi e pa u. I se o leo o so ne e le fasa. Ai kasi le aso fapa i mo le tama. So you know in a gaming ei, ku mau le tua ele lei. God is good all the time, God is good. Nga so sangi ngalo, kamai kia ko mga ku. Awangi imalo vale li Matthew sanula vale fufu. Sika faya on, beya o maku. Maka mai le ko ai fa por ku yo e fale ku. Fai lau me kau ko sele o kele. Leva nga kau nga mo mara fakele. Hele ai me se kama i kiki e fa pele. Vale fuenga fa mai wui. Vai a lele. Malo si,
le le rau kongi I malu rue Siaki mau ofkau Ua la vanga so mai wha ala makai I le kei talo langi Fili roa I le afi pole ola e wha ababau I ei lokau Me rue manosi a wale wha a vai vai Tau le taua ua le tamaino na pia mai Vivira ia mai sau paki mapo Io le tua pre amo isa ako mai a popo Tega lue manosi Kole li Noche chau manosi Kole li Omea umalava la au au nanga E foi na tu umalava moi o te vivi Manosi Kole li Omea umalava la au au nanga E foi na tu umalava moi o te vivi Manosi Kole li Ya, makua I number one pese lea so. Ma nei ala pese lea a. Mane upo le pese tato whanangolongo ai o teimi nei ia. Tato whanangolongo I tato pese. Ia o ngā fo ile mana ia mawari wha maro stino le fiafi. Ia o le ele whai upo le wha petu se salamo Psalm 84 verses 11. Mana ia ia whi mai. No good things will be withheld from those who walk uprightly. Whatever in the midst of your life, the sorrow, trouble that you're dealing with, this life has many blessings and enjoyments. E tele I o le alofa maleanga le leo le tua. E la I titi whawhitauri. I tele le alofa maleanga le leo le tua. Let's hear what this song has to say. Yeah, let's see pese leo Filifilia mo tatou. Ia siva mai a oi. Pulea oi lau siva. Yeah. Pastor Vai Mangalo, thank you for tuning in, brother. Yeah, may God bless you, First Lady. Faftai lava, fafta smite. Sorry. John, kuuhiari ngā Rams. Yesue Mangalo ngā maile kulelezo. Saune Ya te oe Wana oe Olo une Fa moe moe Wa o la ngora Vita ma whainga taulene Ulana Aina o oe Yesu he malu Hai le vasa Ya pe pese mana foi pese. Wa ola ngona Wala tamai lena taanga Oh, the Aulua oe Malo lava fafta smite tato por Kalamea. Pese senga wharenanga o le tuna. Tangata Malo leva. Yesue Fafetai le taulana Mo angasala Mamangalo Wasui tulana Ile tangata Yesue Fafetai Loa loa famai Thank you, Jesus, for your sacrifice. Ile taulana We will all be lost today without
alofa ua fa alia mai. Rams. Kele pupua ngā mawhaina ka o le nge ola. Kele mea wakukupu mai wale loa le mea awhai. Aola ua venga e vaku i ake oe e mamai. Kari kongu i lau mani ki ngā maloko e soifua mai. Pua ngā ki aloa alofa i le kanaka i ngā i aolai. Ngā maliu wai kolkota, ngā kuua ai lo ola. Ka alofa i a Yesu, la bea i au mai le polonga. Polonga. Yesu e tawhetai, lo alofa mai. Le taulana, wa Samuelu, wa omolai. Yesu e tawhetai, lo alofa mai. Pua ngatia, lo alofa ua fa alia mai. Pua ngatia, lo alofa ua fa alia mai. Pua ngatia, lo alofa ua fa alia mai. Ia, whamanuia le tua ia te utu umalawa ia. Ma nei al tatu ewe vanga nia fia. Wa e au ngā. E au ngā le ia te tātou ina ia avea ai le pese whai fo ile ma vai malu. I loto mwhina ngalo. I o lea vuisi upu wato ia ile vāo le tātou pokalamere netu la fiafi. Ia, whato whamalie. Paulava e vai lava si au auna. Al tebili nei e se whaau wau pea tātou pespesenga. Ai au ngā fo ile se tau exercise mai le tātou spirit po fio i tātou tebili nei ia. Ia se mai lau whafonga. Remember this song from the Oyawa? Wala le baba nelu sa mo tama Afrika a. Tasi le ainga. Taukatea. Kusmara whafonga.
o reo ngai o pese nei musika ia whareanganga. E toe exercise e ile nganga o re tangata maruna loto. E a vele mo wha malo stino o re nganga. A malola maso o re nganga. E wha pena foile healthy o le spirit o le tangata. Ai a malona o maso foi e fafo. I o tamana e alo rua vai maso na le flesh. A o maso le nganga. Ya, exercise pera vai tātou whanau longo pei pese. Whanau longo pei pese wa e tātou temine. Ya, o lesi le pese wa so o tātou. Yesu o le tali. Jesus is the answer. Ya. Tātou whanau longo. A tungu e au ngai e sisi tasu tātou. Hello, ya. Ko meni mai pea au. Well, Pastor, thank you for tuning in tonight. Iso. Yeah. Taila Iso. Siva mai, e mai. Manuia na sai de natua ke lope. And this song is very powerful. Tasi tangata ele fia ile tua. Tauta no me mosu wa fiti mara pai no pois tu ma fiti. Ona tali mai le oia ile no ma lava mo le fa mai. Amene ile tua. Alofangia mai ola ngona ina. It's a let to ula for ina. Tai lava, thank you Nita. Tai tai
Powerful. Ia, se whaavau pe tatu pespesenga o nei au ngā. Tā ua pespesenga nei. Hi, it's me, Trixie Mattel, and I'm just here styling a wig. And that would... Sorry. Ia ngā le whaolaola mai o tatu o nganga ni vai tau. Ia le tasi ne o pese o so ai ia e mamalu le atua. Usi mai lau whaafonga.
ia. Mana foi uposia pese ia. Tātou whanongolongo iai le. How about this song? Let's play this song one more time. No, not one more time. Let's listen to this song, Whawhtai Isu. Tamalo whawhaafufunga Leolenga ni leanga mapalapala Olo o whaasataru alu Ile te leo taimi mas Ai le mutai lo fa o leo maui leo la Male sa olo tonga Le taulanga e tasi e afe Ele fatu sai nei se taima Yesu Fapitai lo lofa Yesu Na ema liu na etatu Mo le tangata Yesu Fapitai lo lofa Fapitai tamau Sa ole loa ile tuafa Ale ave ale mo alufanga O tunana ma foi ole liola O faile ma fia fia Tele o taimi e so ile vasa E fa penale ma futanga Na e tongi ola lelo God bless. Whawhtai lava. Ona o Yesu e mawe le filemu le ola e whamavau Ona o Yesu e sa o aia u whamalalau Yesu whapetai o Ma nei ala le pese le sa tātou whanangolongo iai. Ia se tātou la le si pese le se tue fofo to le tama. O sa mai tu titia o ma tātou pese. Ma nei la le pese le ia usi mai la lau whaafonga le pese le na le whanai minuto le pese le lei umi lava. Usi mai la whaafonga. Now
sa imu ia lu kakai au ore pa solo ma fa fa asa mo mi tisa ka fa fa ai la o ma war fa mo ka au ko nu mala o fia na ti pare o fa sa war mo ma o ma fa fa e mo la fa ka ke i bo mai mo ka poi mai ai mi so ma ko pisa fa fa ni no ma ko fa ni sa a tu tu mo ma na pure o ku mai si ya ni ka fa kai ma fa mo no ka ko fa o ai Tatu pese le la so ai on sai me pelava le la tu titi lava uma tatu pese ya ese pese la so tuai nei ya vele ma fai ma va faola mo tatu le nei tu la ya o se mai la fa fonga
Ia o le tatu pese muli nā mo le nei tu la fiafi, but I would like to acknowledge Tamawhainga Bruce Moore. These comments is very powerful. Listen to this. I am very humbled and give thanks to our Almighty God for his alofa and his faithfulness in our lives right from the beginning. Ole foina o tatu walanga vai in those days in Samoa Papa Sataua. Whakoi ma maoli me ke sau waisot. Malalo vai e pia. If you are there from, yeah, I'm from Papa Sataua. For, to Samoa Faf City, to lo ria. To taulangi a inga masu tatu. Tunu o lo Fatima Yusuf from Melbourne and Aukilani, New Zealand. If not, I will pull love in the lady. Yeah. Sorry. More. I just saw my Papa Sata will me ngoto la. Yes, Lalavaya was my village in Apia. I was the good boy in the whole village, both villages. Yeah, Samoa le tunu pele yo na de tato por kalami mo de tu la fiafi o to se fulu minute tali tu lai lua. Ya il famu moenga tato to firoa ifo is a time yo mo. Ai awone ngalo le tu la fu martasi po le awauli ile aso nei ia fatasi mai le por kalami o le aso nai. Ia lo ia ile de uso ia fa te manu matule. So al termine Samoa fa so foia Manuia la fa so sanga. So ifua Samoa.